2006 ending na me start here na e kwa bronya mu na o ma me sikato me bronya ho ntade na nema no si o ka kire bra ba ko se pleman ni we akofa ne de pa sa na me pe no na bra ni sa ba ka kire na me sere na me se bra o de ye man ki kansem no ko fie ti enyi na ahia ye ho na e ko ba no o ji ye ni ana ye ko fie ndi ye ko ji ye ni na me ka kire ni se bra no problem bi wo me so na nyanga sa na me mpese me ye den me ko be my life mu bi because my first boy no on pekasa oni sika de bet na ye do ye ho na na maami atie yesi na problem ba ya ye ja ye ntino se me ko be ma foforo ho akonya sa problem no me pese me ko obi ba ho asa ko ha no nti so oni me se obetimi aboa me a nso me nim de ha me de na abufuo bi wa me so a e ba me so a nya easy gise mi ya de na wi ansa na obi aka se bia enu ana de wuye enye se ni se na ma so su ni se ni ndi gise ni pa no kire mi se enu ase ni se no ye e ma onu ni kunu penyene no o frɛ ni papa awosrem e ka kire na onu hwehwehwe ma na o ka kire ni se mi bufu a ya o mpienja me na se ni se na e ya den e wo mi busuam ana ha me adi papa di mechipa na be bia na kwa na ebe boa me no mo abese no nti ni mi u ba ma no ti se mi so mu den ho me se me ye oden eno de ebe ba etiko me ni so efri me ni so a na sa ya me ya se ma ya bibi se nti boy no mi kan ya na o se de bi sa de o free ho no to o free ho no na me ye de mi be fa we na mi ka sa story we nyina kire no nti mi mpese me sa ba won so life mu na ma be house de me ha ba ko no so ni se obebua me amasa bibi na ha me ampala enfri so dia na yatimi atena so dwemu na se dia na ye no me mpani sa bi no si ono ngasa ne papa wudie na ne papa kuma ho o wisilim ono so ye sa ne ma na abi nti ne menya da menya abutre na odi me be ko ama bibi ati ama ne ma ko hi ama ye ni no pe me pa na me si yu mate nti wo hu na yenya da nyanko na o se obeko na so fufu abai sebi omo ba ye na gidi na msi saadi ya nya mzo me ko so fu bi ho me ko ya no ka kira ni na nyamne ne kure ni o ma misika 7 million na mzo me kula be 6 million di kan be 30 million na me di fa ka e di ba so fu ni o mama me ba ho no ma me kura me ko ji ni first born me ba ho no so fu no be gina me ni sa won ka hwi na mika se se obaba ba gina me ni ma ba ye eyi amama sembi e bi oba hu bibi awo me so ti me mpa bo ana me di ko ho ana no se bia o hu bibi wo me so na mbua me na life na me kula no me mpe na me gina wo ni sa me ti wa na so fu ne ba e wan ba ni me na me ba no susu pa na me se me ba o hwe me ni di na wa wusu ne ti na me yem di me perim na me si so flash me ni na wa twem pa dia na bibi ya di mechi no emu sumpa se dia wa bi pa odidi ko na wa ntime anya me ho ade pa dia ene me mesa odi papa me pesa assembla sana me kan na me sa tena sie ti ska me kula ho no mo si cancer ni dia ben na ye to na me tuto ni ama no afa dia me to calendar ko bo me dem ho a me da bi ajata na unyansa na obi bi papa bi ana wade papa bi a waye dia manyame ne mum no eyodo ene adom arakwanti ene da so etenkwamunti yemfa de ye wo bia enhoahoa ye ho ye de nyame ase sene den so wode ache ye akoma mu nsem dwumade braso awie Maa Akos menema badwafo yaje adwa yatai chuku ya ye de bremo ba bia wo bia nso na won so wa ye eni aso na fe wode ahwe ye na wode etie ye say your radio wa 87.9 FM sanso na wo hwe ye TV nso a Osai Chrome TV maker say edemu live Rabi 1 TV edemu live na ebodonko ekonso a wonu TV betum na sabaye na ubenya hyase ni na ahwe no Facebook Akoma 87.9 FM ubetumi abaye page no so Facebook na o like page no na waja comment ho na fe wa share
YouTube Akoma 879 FM. Subscribe your page, me a notification bell no so press one you get notified. Share Emma for fropin so into me enye bi na wono share ene area na bibia enye kamakpa. Fans of Akoma Nsem ya share to so share my yen. Akoma Nsem great family. And also Edaho, so and now Akoma Nsem fan club no, and also the Nikki Pizza fan club UK, and also ya share Ede Atoso Monkoswa Namon share and Mame Pastor Julius Naba Ewaha Nanekia Koko Etia Gem Sanso Evangelist Samia Men Sanso Ewaha na Ishmael Haywood and Tony Bomi Chidom and Adon Tenesa Pepe Pencil and Anana Yao Ediabeko Facebook and after YouTube Live. Mama bega for kwaba sa passager des memo kwaba mama je so anagia ko jeje evangelist memo kwaba ya ena boko de adumna boko sa wo boko boko sa wo so for watching so for watching amen mama dada manyem dada eja ko be se ele manyem dada wona nya boko yes ada mo pusi na ya na mo didi atam ko se be ma oni pa ko de sa oni wa ente na se mo ka da so mi ata mo so mi ensana e se ti ato na mo se ya na ya boko se jela ni refio we na chimwe pe mo so mi ensana je ti ato o chimwe ya na ni refio jaje ni na ya ka ho push menti o kakra mo ko echi bare na ya kaka mani grete yo dia yeme una ye say o ma huna mane on de wa yeme ya re no kubi let's push no let's bibi fa ni number bi me ka kire wo na awo no ma ko unse e kan ye ya me ma ni nyina kan o mu bio me ma bie ni hwa awo kan yire awo kan onu so awo kan ni what is that dia oba basa wo ye dai awo ni bi kan na madam for so far what wale yere ko hospital anajo be 12 no munye mfiri onko na se be na de wona anyam Obada koda. O ti bi nya no. O ti beti sa kwa na pie ansana. Oyire ho ye bia ye kama no. Ansana wa hu se. So doctor be catch us say do betimi akufu. No na omo ni to mi cha sa na ni 360 form. O se na omo yisini no. Obema de ere ko wura theater ho a. Bo so na ko. Odi akoniaba no okoba. Nurse ni bia ni piano na say I say. Musuo mo no ka say wait I'm coming say ade no ma ye unse ade ani da ema yemu a omo ko wo ba me ma no kra bre o ko na ni tiri hu fifure na wo ba pressure da ni tiri ba ya kasa me ma ni bre nye me ma ni nyina da ya ka responsible ya ka ma bia no fa ho ba ya don go na ono kra wa so ansem banyem na ba wo enye wo mo asem na ye ka omo so ansem banyem ba wo ibi o social media man be ma bia o de ne ba on say ye wo akola fofo na na to be ma no kuku oba no ko ye say o ye premature na ye wo no na no oba na say na we de akola be ni o say no so ri dwani da akola no mo friend mo friend be ma na obedu and doctor say obe no so I will take care of the child myself and oji akola no ntia ana bo na doctor dey dress na dey say so mo see mo down kuku mo ni be ma time that is the father store wo ye no koton ye na this skin na ba hospital no beda o say 1 year o tena akola no ho hwe na boy o ma no mu akola na Oba no oba dey sa papa fuo we na so fu di ani mo se celebrate sa papa fuo we mu na we na oba na so fu di ani mu talking about responsible man say be ma bia o jensu na gubi na baby born memma omo ahweba asa na nyensen na the hospital with the chile anya dia onyem obi akra na yiri continent on na o de neba o say that na akro muru one no me ade na we nya onyem no 9 months dia hu e chifu to ya hu di dem Sam ai ya wo mema mumwema ya wo mema so ma enti se ya na yakono e wa Akoma 87.9 FM wa Akoma mu Nsem so na ansa na ene ye beko ye ne
your first case ebedi nkomo no ye be discuss bibi kakra edi atwegu e wo social media na ni nyina so efa yen program yi ho social issue na ene se enra me na mo na me hunu na nsem mu na me hu se abrantie bi ahye ne ho akonfo in fact na o mayi no ahoma no esen ne konsa ya pegya no na ti me hwe ya na me se abrantie sei pa de e de enko a na betumi ama no ahye ne ho akonfo sa but metie ya si manti bibia enra me na mo na mete se ya ka se abrantie ne hye ne ho akonfo na oye apawa bi to ho menka say or recording the voice to ho voice note as de be yi ansa na oba bewu na ni nyina ne say abayiwa bi a na one ne tie wahwe no ahwe abayiwa no kra me bi aka abayiwa ne fiefo nyina ne maame ne papa ne nua oboni nua boy bi di kra say na de me kra na me befa wu free kra we yase e de wo baaye ene ade na de watumi edi wunua ba ye chi edi sikani ama no ama nakọ akọ high dan edi ama no ata I think say edin amina nyamishrao amina mekọ shefufuo shefita on sane ne wo ba one na wo kra na che say abrantie ne so ontumi ase wajija ohun ya wo ye ontumi oda wona odidi enye yie eya na ne ho hyehye no like etini nyina ne say odine sika wodine do odine attention odine bibia aboa amina na enso so kowi akire no amina fa na chi akofa sikani de ne nsem wo bie abefa no ahan dan e de ama no ama waja ne ho ene sikani no enetie now it comes back to say yemisa ye ho say makwa koshia oba bi me pesa me ne bobra ana makoshia be ma bi me pesa me ne bobra be ma no eni sika onye adwuma but me oba no mi wo bibi kakra wo ho anka metumi edi aboa be ma na pagya no because me ne ba be bobra na ye ware ya ne yema nyina atimi akoso yi ama ye ana be ma no so akohia wo be odo no na so oba no ebia woni nsa nwuma school kra no wa nko bi ana okobi ya so duru ba bi na wo phone timi ntoa no so na ese obetina fie but be ma no so wo bi a enke bi obetimi dia toa no so se ye hwede ekoso sesei no a ehu nti mekofa ba ma bi na me wo bi a wasabede boa no ma no kɔ n'animu ana dachi bi onyame ho nkofa oba foforo bi a ebi o cheme se ne nsem benyeska ana the same thing and the comma oba no Pastor Julius ma mi misao se wa kwhia ba oba no aye ne director wa kwhia oba no oba yi wo bi ka betumi dia pagya woni na busua na wote sa audio yi obekoso ma me da se ya me shiro oba sam de woduo Allah ma yenka no krankyere wiase asema wabuse mudu na nya nipa nyina na betuma yi ano se de se yi ano na ma me de no kroye baako beebi a sabin period se wiase aba bedui ene beebi a bone aba bedui pa sabe ko fo bi ba ba hwe no na ma wa no de ma me nye bi dem wiase amba eye ba wo so no ne be wa ma eye ma na ne ye yo no ho na se no ma nka ne ye ya o sa ba yo ma ne ye ya se wo bie na ebia ko hu aba ya bi na no ho fe sabe yo na nka wo bo na si ba bi na at least da chi bia na bo nka anya problem ma na ehunu bi painti na abo asere wa je ne ba agura wo yi na ni ato nchen ma krom hayate hayi yente ma mema hwe wo mo ma mema do mo tukwan kwa aburuchire ma mema de omajapade nyina ma wo mo saa ma no ayi wo mo to akonwa ama saa mema na basa na ma ebebre ndi anya me de bia me kasa saa papa we wo ya ma na wo de ahye wadwene mu se 50-50 ebi ebetimi aboa me ebi nso a obetimi adi me hwamo se odi me hwamo a meye den
sɛ woyɛ ne saa deɛ a na sɛ wode wo kra na wo wire nyina bɛhyɛm sɛ mahu maadwoa no ho fɛ no jack kɔgya mpɛsɛ maadwoa ɔmo sɛ ɔmode ne kɔ university da mede mesɛ magyina waa no na mahwɛ no nti wode yɛnkɔnkɔgya na mekɔ abusuafoɔ na wode wodɔ ne wakoma ne wagya padeɛ nyinara ma sɛ maadwoa wie university no wɔka kyerɛ sɛ wonya me class a woanhwɛ wobɛku ho sɛdeɛ aberante ku ho no na mmom woyɛ no sɛ ane ne ho fɛ ɔyɛ ɔba a ɔwɔ ahobraseɛ mɛware na ɛbɛyɛ nanso bia baabi ɔwɔ sɛ secondary school deɛ mɛboa no ebi kora no wɔ saa nimadeɛ nti mɛboa na mana kɔ university na daakye onya baabi gyina sɛbi ɔyɛ me ame deɛ na mmom onya baabi gyina no so wanwa me a ɛhɔ no deɛ na mɛyɛ ma sɛ wodi ka hyɛ wo ho den wɔ deɛ ɛbɛsi ne mu a ɛsi mpo a wobɛtumi agyina na mmom sɛ wode wo ho nyinaa wadeɛ no so na afei maadwoa yi wo maa ne wa mɛsɛ ewuo kura de na ne na wafa ne fo ewu so wuku ho anu wafa ne fo nti me de me de metimi aka nsema mama ayesi yesa me nkasa ya de bone because nipa bebre so aye nyamu mfa so ne mum ne papa mu ni boni mu de meka ne se wa wo ye bema ana wo ye oba ma ye wa ha ya te ma omdu mu kosu sika ama mu sika ate mema amuma enya ba bia obi okwo ka bema e dia ma na twi ya iskaba ne nsem wa fa ba foforo ne e chele a waje na si wo ne ade ye huni nyina bi emma wo mo de sebi o mu school fees no mo university ate bema amum nyina wie school abema na bia wanya ba bia gina afiri wo so nya me class ye huni nyina bi enti both sides na ma ne memas afani nyina se obi wo sa opɛ no se odonti o ye bibia ma oba no ana wo ye bibia ma bema na ma me mafutuo nie se wo ya fa akoma kan ye yes se wo ye na se ewie wuyi a ma wo di loto ba wo di akoma nyina wuram na amfa me be ware of maame no ho so maame nya American lottery ena e ba se obekɔ de a je se nka me koye fia de kakana ke de pepes no agina so na nko wase bia ono kodu a obetima abefa ma mako ena me nya madam fu bi wo ho no afutu a wotu me no ase sofo me sere jai me yan keme za se o sere o me sere abrojira no se ba ko fo asetena ya te oba de so oba na obenya ba ma na se o na ho hia na ne bra o bra ene bills a wotu a se wo ja wako ware no easy na mema bebiri ko abefo mo ide ma ba ha me abeja wo mo na nte se wa wote wa wo so ma ba na na ko nti me de mafu ono so na nka ebo ami o ama nka otwa me take ni bibia se kokodu a ne atetetete na che se o kan ye no ena me dwene ho na me se bra nka wafutu de nka ye na me yere de me gine di mum na emum no me pese me boa no because of mami wa ben ena at least me pese me boa no e wo madwene enti me de enka no kwa de kenye me ha na mema na kɔ ɔkɔm wo se de ma ye ni wo se bia brochire kwa ane enka kwa menim na number of times akɔ na me de wo kwa brochire se wo bɛkɔ ko be ma na so be gya me a e wo ni nyankopɔn ntam menim se nyame mfa nchaw nti eno kwa de kan ha me nti me ye na se e 50-50 okona so hu se ye me na maboa nti o ma me nsense fo ma ya ware so konso no fi se o brenti be ma besia ne me twa bills ni na ma na ye ho ha na o be wa na eno so wo nyame nti ma se me ye de nyame se me ye in fact ye try process na du ba bi no eno ma ba ko me ni bi na ankoye ena ma me twa so a time no ebitetima media de metu fo no se ma no nye 50-50 okay bibia be si fashion said be ya onye so bitter and affect ma nipa o manya emotional trauma ne emotional defect no el dos e be hia se egu no se me deform me se me yawo a me ma be ya so ina ka ho be because of odo na odo asem odu nti na sa ne mani na ekoso no na mesre se odo enye odo ma fa sabi enda ho na ma no 50-50 e basa de be sie bia no e be boa wa na that's it okay Mako ansem we di Bema wutimi se bema ya oduayi wutia areho simeko mama baba ya afede o ka che ne ma me se no e ma ne hawo wo se bibi ma ne hawo areho se bema fi se ma me bi wo ma me ne mbo wo ma ne ba ne credit ko no relax o she fufu over ho be on check okra Mako unse eya ye free nyame asem se ye kwati nyame asem so a ye ntumi nya bibibia ye yoye o se ma ye mfa ye huntu enipa so na enipa betumi ye di ye hwammo
eye dia asem na nyameka enipa na wo ne na ekọ no eno ana so Jesus ka eye 50-50 eye wo mpona twen na ane na etwi enya ware mpo enti se wo hunu a wo de wo ne dana wo ne ekọ na mu sini ma mo sere mu di nkomo mo ye de be ena wo boa no ena wo no so boa wo enti mu mienu nyina mo boa mo hu at that moment no ena ne audio no kura kan bi say munim ne minya free ba ne ho yes me ni say unya bi free ho no so ya bi free ho so why do you go ahead and tell yourself na enipa we free Samuel no because to me kasa woni obi benam a wonya bibi free no ho na chinchine chan wo si nipa we mehwe woni na twempona wo be fa ne ko onu so si woniema o ye de be obi ko ho wa nkoda anopa boy ne mma ne sika wo de be ko adwuma no obi wo ho wa mefa na nkwa school no okọ half na be ma ne so de aba fa na half ed na kwotena ne fie na wo si niema na wo twitwi na wo ye stew na wo keka nioma bubom ansana onu so nya no ho mfaso enye se wo hwe ne saa kwa wo se ye wo nipa bi wo ha ye hwe wo mo ye nya bibia mfiri so eno de wo firi wakomam eno kro mpo no saa hwe no omunya bibi firi ho wo se akwa no to be ye ya ma no ye ya no de nye ayawo we investment na wa ye ne mo si no so be bet saa ka dia investment be na na de wa ko fa nipa no watu fie na wo osumu wo na wo invest wo ni mu enti wo bi ani wo woni nipa bi nam wa onya ne so emfa so bi mfiri so wo na mfa so de onya na mfa so de nka se wonya bi na se be woni ne da no kwa se emfa se bi wo ba na de tene se enti mfa so na ye na kekenti na eda 7 million da wo so edia ba hwe enti ma je ko fa sika se wonya bibi free no so nti na wo spend sa enti manya bibi free on ti na me pesa ko no enti adenti na wonya bibi free wonya free nipa no na ke wa sha se kama wonya bibi free nipa no wa sha se kama enti dabi fa samomra ase nipa no ku free no o di assemble nipa no ya na agri se media na me edien ma e nyina na enjoy so ka se na fa so wonya no minti ma ba ho ka sikani me fa bia na se wasi munio man ti sikani me ba minya ho fa so ntima na hotimi fu ba me bi wo wonya hwefuru no investment no ba bi wo wonya hwefuru no investment na ya kan hwe imagine say we adwuma we je 1000 we bo so mesu na oba ni spirit ko obeto na ntade abata na duro so ko abeto de ama no ma oba wie na 1000 mu 800 na ma ko e ja ro baba ka cho say zu na ma mfa so aduma me ye nyina no 8 million 10 million na meje mu 8 million e fa so na me nyina to beje masi wanja ama me 8 million na ko di na de bia 8 million bedu na me kum na ma dia brabo na 8 million bedu na brabo na brabo no wo abani so wanja sikani bi nko wonya kunu ma wo baba wonya kunu ma no ba tende san fa so mbia e nyina de anjo o go de ya na na enti na wo ba ku ayo sex na ya ye nyina de anjo ala se ye no ma na wo si a enti na ku me ho ba to no ma na ku me ho enti na be ku o se na ku me ho enti na be ku ma ko ke wo hu no ma ka kire no ya ba dia ka akatua ma jimini nya mu odi ai dia ka chia na ma obi di 1000 no di mu e dia ka bia o de ma wo ba dia 2 million dia dia ka chia o nya bra papa bi anfa mo just o di ni sike nyina ya chempna na na ku Mr. Man, ba bi ho ha wa koda o ma wusika na wo de kwa adwuma no se wo one man ho no e different time se o hia wo se e na bra be ma bi ho invest se wo fu kura arrange a ensom boa so ba ko kun because of so ba na ja na ke na sombo ma adia sombo when the bibi ayo odo asem ye ka adia wodo ma ayo odo asem o adia wodo o to wona ha na han pa na be ma bi a cho so bo ho ka ma enya 1000 to 2000 dabi o she's here e be si adia ka ma 5000 kwa o yi ma so bia kwa e small money
na kwa bra ne ko ye adwuma na 5000 boso bi no yi dia 5000 wa wo so dia bra ye beba be bubu kan bi amfie ba ko mfie ne bi billions asem na sa ba mu we boka we nyina wi na ka tan say okay won so ne mi adanti ateka nti bi ko fa sikani won ku me na ka kire wo nya free ne ho oba no wo hye no kwa o ade na wonya free yo ba so na ade na wonya free ade na woni ma djuma wo ye ade ba djuma hye me ka girl bia sama wo ka kire me wo see dama na wo de ne tie no just say wako se wone no enda na wonya bibi kakra wode woni bibi a wode kwa adwuma enti wankwa nkoda o mani sika wode be kwa adwuma wankosi ni niema ebi wo kra wo adwuma ma no afre no ene mepe mo ne nkwan enti masende usika ko ne kodi dwa no na efa bra we kra wo master se wo bibi a wo ye na wo jai na woko na dey no na sadia no wo pese wo kire se wo sika na wo de ma mesu adwuma nti wo hwe me wo hwe me ba che hwe me ye wo me so me hwe wo ko fa me di ko wo kire ka na na ti de me kan enti eye ni sanwe enu ko so wo eye ni sanwe asema ye kan ko nche ni pabi ye kan ko nche ni pabi se ye wo ye bua no ma ko ye wo ye bua no papa se ma bi chira ma ti I don't just say sa de na na pia kai be ma bi no be ko kunu because ma to adepa machine am say share be pre ku ya ho do eja ma ko kunu be pre ku ya ho wana ka kire wana ka kire mo ni ti wo mo ko do pa wo so ko ji pa do ni se ka be to machine am wono so dia obetimi afa aya no na dia wo skapa no so dia ne so obehwe oba na du it's a level obi level anyama hwe aso ba me bo ko hwe wa wo kunu ma hwe wa hwe ni nyina e ma ha de ya kanya ma nkwa na ye kan e ma so kan obi ma ba tonka oba ton ti ni pa no kosua ne anwa mo wo enchen e de hwe na nko no so ka hwe be ma enka sese ono so sa ba ma no so hunu ono so ko ba ma no so hunu akwa oba na wa hwe no no wo hunu kwaya wo ne na wo ma adan e odo asem ne ye ka na de tene se wo wi ase ni na mu bi ye tie sese ma ye de wi ase ma ye renu ye tete he yo ene ne wo mo bo wo de wi ase nyina ma o gere sofo ene wo mo papa u fe ran bato wo de wi ase nyina ma no u fe ran bato so uni sikao wi ase adi krisis on sandiska wi ase ba sandiska se bia se si ya be point na se wo bi o ni bi o o bato on ko pia hospital be me metia e sika okay mebao onti bato se bi visi fie se na ofra wo wu ni onkonko ye wase ko papa en na kire se o ti na o de ho so de ho sa aha na so fa ye na se ma no eno de bibo eno de se oni ne netie as long as oya wo partner oya wo yere wo ye wo kunu woni ne wo ma woni ne ete bo bra na de ne bibia eye wo concern bu so what you say you so ba ya support ni kunu no I was your Maya and it down a year, Juma was sad. To say they must start saying, Yen Shadio. Debia make a buena meaning a neck, a son of a catcher and say, Cratchy. Say ye two way, our rejay bet to me about. Media may son of me come as some straight. Yes, I bet you. And I will feel so bibia to me see yenye saint bibia betumi esi nia ya mede toto ma de ho ne say sometimes ebu me to me ka say oh echina tade we na mehye na ma me ya to so ye spray mu ne ya to so ne ya de egu ade be china tade na temani so na me makofa foforo sa ne yete that is life and then na ye na say bia odomi on to but ade be china na etimi na natie no as me nka say bia Debbie, I want to say you bet to me about so I won't help. I'm helping
but I'm helping with nyansa. I no clear them out. I want to watch the more dog this time person because I can't worry there. I don't know no. Good man. You know the guys I just started the year but the guy go fast. Hey, now who started the year? I want me no na. Me tell you create sir. Pastor, say a name me fan say. Na na kra na hwe me school. Emma me wie journalism school ma me class me bibia. Me dey adwuma na ya. Na ena yete a ye bobre na betumi aka chem se me nya bibi ma no. Enti sorry. Ma ka cho se me ntumi ne wo entina bie ma. Na wakwa fedranum ana wakwa fast na behwe agu so so na hwe mi school na wo hwe mi school na me na wotia ne de na me so me de ya ma ye nyina ya boa ye bi se ye sakiti obi ankwa ne be ma teve emwa na ye ka no obi ma o future eno so se because the ye okay ebianka enya nana ebianka untumi enko sa school nko bi ya kodu ye no enana o se ye ba ne be ma ya akwa ko jina se ebia one ne beda ebia obe ye de na mmedi enya sa anyoma na moka but adie na ye tangible adie obi future ema ye hwe ma nyina ka ma hwe and want to make us say nyina so won kire o nyi me kapre enfa no aduane ma o kede bi kura ebi to me koye na wo ko je ban se wo bia me nkai wo kana ma obi ko no ma obi me dan ka kira be ma bi be ye e ba tire ba ya can also a levels but it's the making you na yet ya twempna umma me ameso me ma yes na say wo jam ya e de be ne wom ba ma de ye can say obiafo obi ba wo ni kapre na chinsu na tie dare ye nsa ensu na tie dare amman daache ya wo daache wo man daache ya wo ya me ja ho ya wo ya ho o ma na musuma ma obi me ma bia ya wo moa ya bo eya asasem no obi se me na mama wa sun nsa chi adware ye na abrabo de obi ayi obi na so anchira se wo tena ni pa na energy aso obi na obi pese wo tena wo se onu na ama wo kakra onu na aboa ama school no wakọ yes ya obeye upia no by that time no nipa na wo ye ne saa no ewom se wo sika ema no but se di nipa be si adwojo wo e bi kura na onu wo natia oboa wo okunsuo ma wo oboa wo ti se wa ye wo ti se esabam Every time quite different from the year can. And it's different from different. Also the year can. Check your school level, your school level, your education level, your maid level. Baby, one level will be a obi no and first share the first to the uncle wa on party with some ma enye ya sa je kan ya pizza o pizza wa ko di mu so ba ko wa ko di ma ni wo ni bara no se ba ko di mu nko ade ama wo ye den owo bebe dabi ba ko di ma owo akwa wie na mema pastor Julius amama ewie ma person me woka ma ye wu nse ewiase ye wo moa mienu na wo wiase samwa na ye di kan first one no eye emwa woni nipa ne ni hweye oni ni bibia ye na wo bua no wo hwe ni school e di na kodu level foforo e bia na wo suma no e bia sei ano no wo bɔ ne ho ka enipa ne bedru mre bi na wo ka se oh enipa we ada ye hwan ya di ya wona aye media yi ene kosi sei e hono eso jina ano nku ho ma amonku jina o do se bi enima bo obi na na wona obi obi grateful me che is an ungrateful person ya be ya ya so wa ye ni papa ano ni jina ne ba bi sa e hono wona ya bosronko enna ye woni pa wona na etwempena empena chi ni mu amotwe no na wa se meshi akua na mehwe no a nursing be fata no enti mene na etwempena na maboa no wo nurse mu enti bibia etumi ye dey esi enti se wo boa me nurse ni mu no mentumi ni nyina entumi nyawa me ba wo ho
wobetumi afrɛ me anytime wobetumi aka sɛ bɛyɛ wei wobetumi abɛka sɛ yɛ wei ɛnyɛ nneɛma sie ne di ɛna no nko a ne yɛka ho asɛm o but nneɛma bi wɔ hɔ a nipa no yɛ wunti ɔwɔ control but wo so wɔbrɛ wo ho ase ɛwɔ that moment nim because o yan ne mu a saa ɔmo sɛ hia me mu a na wo sa na abi we na abi ɔmo sɛ hia me saa because wo yan mu wonti ne wɔbrɛ ho ase na sɛ wo nyɛ ni papa go nipa no na sɛ bɛ na wo kai no ɛda sɛ na wo kai no ya me na ho asɛm wɔde adeɛ na wo ni ke da fie da ka sɛ ɔpɛw na obɛrɛ ana abusuafo agye pene abusuafo bɛya abusuafo bɛya wɔgye pene na abusuafo bɛya wotimi nka sɛ sɛ wo bɛrima no wahwɛ nipa no na asi na awie wonim sɛ wohwɛ no na wowia wabɛware ne na atena na wahwɛ nipa no ma nipa no awia na ɛsen yɛ post no wastart agye pay na da ɔba no a wowobɔ no ho ka abɛware no da akyerɛ bɛka kyerɛ sɛ ɛsi a makɔhyia ebia doctor nso ɔbɛware me nti mprɛ no yɛhyehyɛ sɛ ɛbɛware no tintonta ɛhɔ na wudie ne ba because me won say masa me ka so ja wa hwe na nurse no me hwe nyina wuwie na ma be ware na wa wie nurse ne post no bibie ni ya do to be mbɛ me message the doctor bi so be ware me nti kana wo kan ne de enya adwuma ɛhɔ no na me asa be man man cha so a na committee suicide no ma wo be cha na ku ba ɛhɔ na come no na wo ya nyina ye tese mu na ya nyina ye no from the kasam no o sika kwa no wo from the beginning no papa me ba from the beginning what me want say oba ne ti ase se me hwe wo nurse ne ma bewa ana me hwe wo nurse ne wie ye no wo wangware me no wakonya doctor na wakowa no na che so wobu ya pam no so eno ne ma yawudi ne ba no ya ma no ho akodi ya kontra ya kontra opa akwa no ma na so ko ko su ka bi tira me so level bi wo ho amaboa mo wadura je se ma ware wo ansa efu say yes okay na wo jai na wo ne ba no me so ko me sa before wo be show bad nursing school di ka wa yes ma resent say ho na oba wo ni bia ya fa no oba wo ni bia ya di no ma wo ya kwa busu ho ani abusu akọ kasa oba no so ate ase na wo hwe na ya kwa busu ho anya ware ye difference e anya ware ye ya keke so wa ni nko so beja o still beja oh ya what you keteka aya kuma 87.9 FM obeja what you keteka what you keteka membre mayi mo afrim aya kuma 87.9 FM na sa go ko sai ko wa ba okay meba aya kuma 87.9 FM akuma bu nsam jumadi enu ada wutie but ansa na ebia afe na wo hwe ye ne a ansa na ye beko ye main issue ye ne the ordinary complainant by you know edina asem beto dwane ye discuss ensem bia yekoso social media say efa ye program ya ye hu bi ma ne mema ehu sensem ye ntiase anya adwuma etumi ma be mehwe asere gu oba so ntiase anya adwuma oba jai be ma ni tumi fedro nom ana oba ni tumi num aduro obi tumi kwa wo obi sika obi tumi bopa obi tumi ye ne ma bebre de yekoso ne say amina ejai abrantie bia ma abrantie wa hye ne ho so ama breaking heart nti watumi akwhye ne ho akonfo eno ne ye discuss wo ho say enti say mekwafa wo bi na se oni pakoro no wo hia mo a wasa mebua no na woduru ba bia ome yi me ma na ome ja me ema me nkowu ana me nkodi awu ana enti wo beto so no discussion wa na yeguso no ye bia na afa ye de complainant odi nkai abetra se na ye ne no edi enkomo sade abrebia no yesi eye no evangelist mami ye da me ase wo aso wo mo kon bia enya agro na asem we no in fact ye asem a asem sebe emu odin emu odin na kuma but who say be me bi o wa ko beku no wakumba no because na see as social media no me kai say nya Ghana de but African countries be or say oba no na man HIV
oba na man HIV enti waku ne ho akumba no ye nyina yeko omumi enu nyina nko ma we di akum ne ho agya ba so nzam ko di ni trimu adwebra mama yen kan kire nipa bia wanwe o de di chichiru ya ko be kuna nyina wanwe o se basa na afofo yen kan kire nipa bi abawi asisi ase enne nipa ayi wo sese ma tetefo no yenya bibio tetefo no akoma no omu wo abotra no omu wo ye ma menum bi abotra no omu wo papafo bi abotra no omu wo enne yenya bibio 1 mama 2 empratwe aye different from aware media menya empratwe de se wo bom empratwe wo ka mesra wo be ma fanyansa to so for wale kura na obo ka kura ye problem so for wale ye different but ni na ye one scale so wo ni na one scale se wo bo wo mpena ho ka obi ba o na wo se wo kura wo shia la bonten no wa mo parent ni bia ma ne o da bia me ka se minima sem kura wo ka to oba ni tirimu a wo dan ne ho ma wo e na mo nam na mo ko na mo ba bi kura mo twi ba busu mi nsia kura nsa ma me ne papa ewu so wo Sanya anamontu ete sa no uye bema na ukoma mesraw nya abotre kakra twai na nsesi kapi wo mu sa efise na akoso ye kan se mi we ene da bia afi bia mo nsem bia me de ma wona oba mpa bo wasili say afi we expect the unexpected na nipa wo bo bra fa so wa bra bo bibia me tumi esi ma na no me ka kira me yere se e dopa ya de nam se me de 90% amanya nkopon 10% pe na wo no ono so mfa 90 manya me no fa 10 no ma me free say bibia me tumi si everything se na be BBC a se me 90 na be di ho de be bia man chitu a me kum me ho boy die emu be 95 and I could get na total stupidity first degree empratwe to wa jiwo nyimi aka mfa wrong investment wrong na me ka se mi se me no te no and I be simi niama and I me no aduane ma di wo ko simi niama aye dai wo no aduane aye empratwe ye foto eti along the line na me steady wo no yes na me who say be investment am me ka kraka wa na me bibia ka ho I say me draw na ma draw say me bibia moka so for abrofo mpratwe do me konya bi fa wan sa be wale azala mbaba wale woni Judith Germany Judith woni na ma sangwa mu ye kotoy 10 cedis a no yi 5 di amount for 5 so dan nambuza ansa de we say da ba ya wo kwa men kan che ne say o de misika ko nya ne den 50 wo mo mtia bu che kwa say o mpra na nware na mo ko so anti ko didia otua ne de no otua wo de da ba ya break bamu a wo bia wo nkodi wo bi ho na wo de wo fa nyansa nto wo bia wo ne ba na wo ko fa no sem ko ready school wo mo bu school ko na chimi no mo me ka no kwache o sa ko fa ni no ba krom wo na ba be e ka wa nyina wo nya ne ho ade ono so kra hwe okra wo nya ba ma ko ware wo who just school fees wo man case ka aya bu so nya na wo hwe wo bu sia ware wo papa ye ne wo fa mo bada ware mana ye ba ware mana ye topic was here ba discuss se ukofa wo bia na wo ne nete ko hu na busia we wo mo hihye mama exida ko modie na ko ma me ne wa abodi afomu crazy a wo papa nya so so free was yan na mi na se ne me so we mo fa di wale kukure enye yi tue mo we are go enye yi so why do you go ahead and kill yourself sofo na yan kan tell me mo bi se ene mre mu mpratwe no eye nkwase ado sofo wa hwele ni eye akono abusion hwele ni mo mpratwe to do no die no akodi nko fa no se de busuan na ko hwele sa eti na ye kana mama me fa se mi fi Yesu asema o kan ebra wo beja ye ho ako ansa na suafo no beba Jerusalem no ka jonse mon twɛn kakra sakasa no ana nipa ni twɛn dabi
se Peter no man twɛn anka Acts chapter 1 chapter 2 chapter 3 ke Peter ntimi nya kokoduro nyina Pharisee fo yanim enni se wo se yentie mu anase yentie Nyankopɔn te ase fi se wo mu twɛn ye no ahode foforo bi bai nyansa foforo bai enti se oba na mahunu no ɛyɛ mpratwe na me twɛn kakra o me pese me kabedi ko to school mu ge we do no ana me ware no hwɛ odi ko to school mu awan kasa kwa na mistake wo ba fa ba bi no hia ga bi a ne ho fetche do da ko to na nantu fetche do da ko to school mu no na ni ma efe afa wan kasa no afa no su se wo ko tie nya ko ya wure be fi e no bi ho se me ware nwe so for so bia okobo oba bia no ba oba wa no ohana oba fofo ba asoro lu ka no ho fetche de oba na no ba so ba wa twɛn no ayɛ sɛ twɛn no sɛ wɔka sɛ ɔnwa no bɛware foforɔ no a baako na wɔde na no ato no so no ɔbɛburu ala problem ɛne na deɛ ɔbɛn ne sɛ ɔbɛtetetetetaa na nka wɔde na no ato so na ware ɔware wie deɛ na nka wɔnya kwanya ba aware wɔ ɛno nti wonim second one no ɔde bɛma biara ba sɛ papa wodi we na nyame ɔsɛ ɔda bi we mfiri nyame jai we mfiri nyame nye bia sɛ ɔwɔ bi wɔ sɛ nka ɛbɛ nipa kɔ no ntega na kɔ no nya kɔ na fa wo ya eto onu de obi ba ɔsɛ wɔn te ase ɔde obi ba ɔsɛ wɔn te ase ɛkyire na nipa no kɔ fa sɔfo pani bi di na ti ba oyi ne ring to hɔ na ɔba na ɔsɛ me ba bɛwa me pɛsɛ me ware no wɔn a ayɛ sɔfo na ɔsɛ yan na ɔsɛ ne yɛ nkɔbɔ mpa na ɔka kyɛn sɛ me yɛ so Pentecost sɔfo ma bɔ mpa nyame so no bi a o mo nkɔbɔ wɔn na mi sɛ akwa no ne ho tate sɛ ɛwɔ so wa so na ɔsɛ kai asɛm yɛ ni bɔ kiki afɛ de ɔmo sɛ hyia bi ma ɔsɛ ma kɔbɔ mpa na nyame sɛ una the right person no mu ko fie ba de for wundi anopa tututu no ba so fun oba no share ring no so fo we ni papa nanka me ma ware me ring na share me na me yere na tie won se wadi abaya na wadi na wu se me na nyame ka kire wo se me ye na yere won me ye ne ku na me ma ware nyame obeka sa nyame wa na se omo a abedi kan ko ka se mfi nyame na so funa omo wadi na ma abaya na ware ye ayebas ene o ka bi tira fe so fu bunko to be na nim bura so fo wadawro ma me nua na open na no ordinary atrobi ordinary atrobi so dente no ohwese nka no be sei na nka je waba be sofo ofutu a me fafiri wade no ni nyina ne twɛn na o kan na ma ko fa se sofo hunu sa first lady ene onya abotre kakra ma me fama no nto no so be be akire asol men so de bia foforo wura so de breba hwese wa ye wedding sofo sa de we me sheda de to wedding bi edwa se wa ye wedding na wo te reception no yire ne te ho no na hwe ma na etwam animu no ko ba asa wo yire ya de uti bi hunu fo bi na hye na hwe no ara de tunchen na we de me odi si bi ta na ko na danfo na ma ehuni na we de wo so be twam akwa ba edi fo ahye se gya no so enji ma de ka ko se yan se be sram in order not to go into this situation change won pra chimu change sika pesa wudi wura ga na brabom no wait sika pesa invest no boy ni mu no change em pra change wa hwe yie we be land rough sa anya sa bebre mu na ma opposite ma ya tu safu ya wie ya sentu wo mo nso ma ya krado se obe ma kwa mo ba be ma ya sa investment no na wo hwia wo de na si ho ewu de mo fa no kwa ye tu fo se ye nya wu de ba ma asi nipa na ko enyo obia na wa akoma sa wo na me ka tell obia na wa akoma sa so a obese wa dwene ni enti se wo fi se umpe na ma jai no kra kire se wo kan kra kire nipa no na se okoso ahwe wa ene ye ko ba bi e woni fo ba se wo man ti se wo me pe wo me do na do se fantu na wo jijo na wo jigra na wo jifi na wo wie invest ni wie be ka kire se so ni misa wo mpe no ma ma dia hunu se e woni tim se wo mpe no na se be pre woni tim se wo mpe woni tim oni tim wo se wo bai ya wo ton momoni ni adwini wo pano aso to wo adwini sika o ton wo adwini ni momoni wo mpe no ye be ba no wo mu aso wo mu no wo adwin se be medium pano meje na di oba we je me mpano aso so meje na di na hu sa awon mu ra no o se wa no o ton we o ton adwini we o ton wa yi
wa ye peche wo ko da na wa sie amade wa bo uwi o se ama onya wo fufu o ye beto obeku eti say ekobasa ye discuss bibi efa social media wo audio a wo abrochima mu ba bia obetumi ye short audio yeah 30 seconds 30 seconds na audio aba wo ma ne mroso 30 seconds obi kwa na wa wo experience bi wa akura wo ho experience na wa ma ye obetumi so the message e dey aba so we no nti we no e ye be ma wo so de ne sika hwe oba no a oba sikani bi abefa no wanu me wa hye no ho akon ade de be ya ba of se wo pa na mo bi adene audio aba yenti audio no anu eden but you no so experience ni opinion nti no anu eden de fa che ye but ye mo netie bi me mu emani ntia ede ba de pa no ba de be ma ede enye atwe ya apart from atwe de ba de na be oba pa de be ma bema ka so tena ono ko etena obetumi anu na aduane obetumi esinniema obetumi aye bibia etinya sabi etwa ede ba de pa no ba de bema na sa de na ede ya ade ede na etwa ede na yobo ho ka ma ko so so eno na ma obisa no anfa ma no so ane koko ada won fra won kasa wo yanko ma no so bra ma so bra na fa de de kasa wo your first complainant no emetra 0322498035 0322498036 0322498037 wo sho obabi ana wudu sika hwe be ma bi e kire wo beja wo a ubeku no ana wo beku ho fa wo de bra wo de ne ba bi afrefre Maa Akos mi pa cho ye frame na na dia de ka se bra bo bia na dia de me de mo ko me na dia de die na me enu ni me de me di so bi trimu se oba tie to me ye bi ama wa ni se ye die ya wo be ja me no se ye dia me ja o ti me no me fa nse mu muta ba me ya ma na emo mu no me ye ma na di dunia ma ni hwe ya me ka tere wo me yo hwe na emo mu no fa ko yo ko no no o di bi am na ya o ya na emo mu ma wo ba be ma ya refill wo e kwa ko boka na ye bibia te de ni ane ka no be ma to ko ba e ne tre asa That's papa na went to me anyina so within baby free hello within baby free I from Shaggy ka so abinci ma ko program wo dey kama na emema na kasa na ye ntua ho fo ntua ma ho the Bible kwa ka say fear woman and save your life oba who is sabonsan fuwa oba no e so hima Jezebel o ka say ne ba be ma say to so nyame a na wo so ma e say am I dangerous it me ni paro ti ya so ni kwa so wa kuma ma oba we dey something say ema and Bella and the uniform. So many people are so kind of Bible. As who say, am I dangerous? Oh, yes. It's no to yes, as a whole young woman, as who say, my dear, who is upon summer, a man. Now, the red for sure, them to see her. Now, we'll see about sign. A 2 kilo background, so I about say 1 year, mano. When it's already school. Catch it over, we shall not see go to school. I'm going to call school lesson. Oh yeah, that go kata ni che. Tachi do ba nya o size ni na eti o, nti kokko size. Ama ni kun oba no. Ya ko police ni dey su nyam pato won. What 15 million to kun oba. No kana sanya no kwe. Nti man je o ye su to yakuma mama na ma do ni wo bia de ware. Me da say we did FF when to me anyina so we didn't baby FF. Hello, we didn't baby FF. Hello. We didn't baby free papa. But me do the baby ka so fa chinu da. Oben yanko. Marco e de ma oni abeja so nyina no pastor Julius. What me flyer me se me mo pa me tia mo pa na kira koko we mi je o ma ya fre pa one evangelist. Na program in the as ano de pa ma on se people no ya na mi se mama na ka sa mi ni de ntia. What the family say, what show do I want to be? We should have free your mention of the back.
and tell me to say the new you am pushing in the be okay or personal than to so be no be one so then day and you say you think you boa na you boa no no you can say you boa ma senti na nya and e me di ka ku na kwa ku sha mo chi ho no you know be no and you me nya me eduma you have power to mo da I mean, some of your church, I am that for you now. We didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free. hello Me pacho and me about TV, no tell me or phone, so near and smoothly. Why? hello Me pacho didn't baby a free. me pacho me say Debra, my uncle, Casa. Me pacho me say Debra me pacho main tie radio and TV no dey do no. Me pacho mu amu tie ye free outside no mu tie ne ye. Madaro ma se de be ye adwumade no betumi akoso yi amaye no. Se wo fra du mu TV no ene ye kasa wo phone ne so. Esa repetition into no e ma ye bre TV ni delay into ma ye bre pa Madaro ma. We dey be we didn't baby a free. Bago. Yes. Diana na abom kasa fra binti. Nana yanko. Bago asema mo kan dai na na kuye ya dan no. Not that was on my oil abusiafo ni mu. Entimi ne sanga me ma sha wole bia emfa sam no le ko sku na me no wote twem pana. Na me tinya me na me no ma me aka na bia wo bo ho mo den na se. Ma ko to ka pe de bia hwe wa mo university de nya adwuma na bia wona sika ni bi ko wa no. Abna kula me modern mo. Ya o ma me sisi na ma me ko no so apene so. Ah ma ko me de ba dis kedra temeta. Because o ma me no ma me ne papa no kra no kumo. Hwe. Hey, afena monya de da mo me de o ba ne ba dis kedra temeta ma ko me da so. Me da say we didn't baby a free. Okay, some of them, the first thing I think is, Women Adom Yanko. Mr. Some men are now, but no matter as you say. The work of food you just say, and you say the way when it's school and I say the need you mind. I say, money, woman, a dose of power, one man, so mechanic cry. And now you're emotional stress. And then you cause it to be home in insanity. It's a real one so many that's a woman, and I won't answer. But I must. Yame Ensha, Papa. Well, say good afternoon, Maa Akos. My sister have done the same thing. The guy took her to nursing training after she was posted. She said the guy is short, so she won't marry him. Well, say, this sister, the BIA, ye be. Bema no eka kire ne se wode ne ko nursing school wo wi awawa no na wode ne ko nursing school wi ya no se bema na etia na nya bi enti wonwa no akofa bema foforo o hwa nursing school no we hu ne se wo etia ebi ne ye ka so ye tetia ase de se wo choice ebi ne ye ka ha no wo choice what ya wa na hwe school wi afi na be etia we mu na de o ma dwene edidi nkofo ma me fa be two course bi na fe yan kwa nim na se de course ne messages no esi ba no no edin we didn't baby a free. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. Ma'am, but I'm at this time. Adepa me yankwa. Ma'am, you have to come in there and then I make care of my soul. I can't make any sense. The man of the work I say, a man need anything to offer in a relationship, but then you can be only say, men also have nothing to offer. Because for me, Obama, me, Juma. Every message me want them. Come on. So then I will Oba. Obi me a for talk. Eh. But me Oba me to me ama obi ka. I'm a secretary obi say. Na ma wa mani pano. So what I say. But if I see ana ye woman ye na mama MBN. Enti na so obi a we too quiet say. Ono so on now say. I know what I show obi back school. I don't know what I want to show obi back. Let us say, okay, yentie one or two audios be Emra. Akos mi chia mo ya de pa mo bo man.
oh Maa Akos ade de adun ti say mema ni bi sebio o ma ya mampo ama aware kra no aye style bi ama wo de ti kra na usuro because Maa Akos odo uto do mo na ese wajimi bi o be na nkofo nti ase obi do wa yen se bia bibi o bet mema ni bia ese mo ni ate na ye ma no so ese ni ate enti no omuso ma no munya na omunye so mema ni enya no because aye style bi se oni ni patrim ni pano ne che wo so do so ndo obe de hu ti aye style bi se system na ye wona ginyame the safe fa bia me hu na me na maspon na mama iska ohunto ade ni mama ni sisters mi nanim na ne me ya ne se mi chiti ni me no be ko weti osa kwala no onto mi kwala no onto mi na kwala no nti oni me jai nti ofan we se means no oni me jai miss ma dona maspen miskrebre me be siskrebre oni mo nti den na me. Okay, obi so audio na me say crowd ya homa so ya shiama. But say bibia to Facebook, YouTube, TikTok and TV so. Obi nti ase chemo kakra mo nti ase. Ma, we dem komo ayedi ne nne say me say Ghana be bia ya she. Post messages ne audio no. Video na na ya to see. So we girl ya or ne boy ne te wona. Okay. Boy na okuta phone no. Eye ne form ne boyfriend na te ana wa dodge na be fam pena fofo na te o mo chile na boy no sadie na si na boy ne ba restaurant ho ana on ne girl no ye video chat o mo chat video call no mo ye we na no ana o de camera no e to girl no so e wona girl hu so o hu se ene be me wo restaurant ha ana o to hu se o to ne hu so o ba no sorry se o ko hia na nkwa kopa no chaw na be ma no twifa no so o ko ye yes yeah wash no say ya be for boy be ma for na kwatena restaurant e chile so hunu na be ma no so bi na university say no wa ba restaurant hobi and wa pretend ni ye video call na video call no mo ji o mani na o ju kana ntro na no and o the camera no to no so o de to no so na anti yam shi o si ye akoy wa ba bia na o je ni baby o tie o je den ha no start so twetwe na ni na je na ni ko born so na ni born so na je o so de se na me ko shi akoy na wasoro owi a ti we se ho okuratua se ho okuratua okura asedia obe condemn okura from teacher constitution we am say Maa Akos teacher we say emema enkofa wonum size na man so sa obi afa the size no so topic wonko school da wonko school da oso ko akope wo ba wa wie university Uba unkope u sponsor Obama na wie pole unsu unko school da enti come on let's be vigilant men yes enti let's be vigilant men greetings to honorable Frederick Kwadwo Nkasa of Manson Kwata constituency in Koka okay teacher constitution and I video ya dey atu ma that video na da so no ewura de nyankopo gay nempra no the brand boy no odofuo no ama osika na odi university na odi university na odi odofuo until me say the story na aba no enti ohwenu yie na call a warrior o catch na damfo bi say onya kwase bi o tete mani dey say ko say ba bu na jibi aka ho na sa time na so na be man so she ewuro mo so no ana enti de o kanyina gu na sum e wa no so start so no so e man reply and o say chese yen ye pem no mo mpeye yesu ye boy empire sere wade se obema ye nso omo a omo so peye de no matena abobra na hwe omo se de se ye hwe omo afina oba pa phone aka ne nsem ono ntimi ntwanani ono so ntimi ntwa endima on say hey sabi na wasenka yenya be me ya wa enko wa ye hwe papa we wa akoma se wa akoma bibia betumi asi so on prepare no for that e ko mo so practical ko ye wa ko esi ten eno ano no wo wie no ko wo be kom kwa no so for na o hwe no no nim se gane betima ne sa
Into what done on so say all kind of stuff. Who there for question will be university? Who there for what question will buy university? Me see how to choose. Yeah, problem. My way. I'm not say another topic where you found to said the humano so my tia for I want to say now no you be promote a football segment and new abrabum our real from 440 to 1 no you be brɛ wo mo from now no ti abibia ka kire nua na onua nkanche problem a ha onua no ka chen say ye kan wasem na sabi omna metie bi na onfam aba na ebeboa no o say where you say Patrick in the message you say the program is very necessary watching you live from Bebu and Pato. Okay, yame ensure papa very necessary because idea AC with your society anymore and we have to talk about it. In fact, Mama Minkano Mary Afeni. Yeah, Mary. In fact, if you last a year I was say Juma Obono who educate if you are saying because just say yana wo ye no Juma Mary na Mishra onima wo Debbie a social issue to say for all angles aspects like this because obi o tie social programs bia or other bia no say so back mama Nsem anytime bia Maa Akos some point the questions different thing altogether I have me to my nephew yeah program kwa yeah program so obey impact ewo abonte nyame ensha mabedwafo nya Pastor Julius nyame ensha na akua kokko nyame ensha evangelist nyame ensha wo hwe ye TV wo hwe radio Facebook YouTube TikTok wutie baby a wo bia nyame ensha homa no eso ayehye na yenya nwie me pa cha say ye bia ahoma ne sai tumu a onso ubetumi akyere wadwe na mekoso anso ye twemo audios na mo de ba me 30 seconds me pacho ya mane mro 30 seconds na we de abasa bura yentumi emo sanse ye de bre na eye adwuma 30 seconds na we de aba ne yetumi aboso ententem e de amamo nyame sha se wani age ho na wonso we de wo ho ewremu ebie ya besan aba phone lines na so biem sabre de ma menko na sede esi ye no mene bababa we bi nkodi enkomo ba pa me mo ha wiai mechiao kasagu fidie ni mame why within mpacho ya frame Joyce fa wano chef fidie no mpacho ya frame Joyce Asibi Joycelyn Asibi mpacho Asibi free hin abae mpacho mi free mpame ampame okay ewie edi asem na ade nam mpacho ewie me na misue medjuma na me misue medjuma na nembe ma na etie na misue adjuma ana me ko so na misue adjuma ana me hu be ma bi na me de pom ho no be ma no onye adjuma bi nye na manya shop bi na me ye adjuma na kakra nse me ye adjuma kakra na me di hu na yesete na menene na se menene tina na na menene tina se menene tina na onye adjuma bi nye menene tina na onye adjuma na bi no onye adjuma na menene tina nse me kasa no onye adjuma na bi nye na menene tina na me onye adjuma bi ye onye adwuma bi ye na onye adwuma bi ye na adwuma ne nya na menene ko ne adwuma mo no onye adwuma bi ye na me ba ya me sa ba fie menene tra na ense menene tra na oye den menene tra na onye adwuma bi ye na me ye me shop no na me ye na kakra ense me ye na kakra na me ye na kakra na me maame na etie so maame so no so ye ne duane so ye ne duane maame ye duane na makobua me pon a ebe we 10 men 9 na me pon a na makodwo maame duane akokwa ho na yeso no nyudwa bi ya se me ton duane ne ba se me koton duane ba no oba so oba me wose onye de ne ho nya na me se ho nya se nyina ya boa ya ho na oba na me ye de na me yi duane na ma no na odi akọ ma mi duane na ma no odi akọ ense me ne tana na se afa na yin se ne ba ye asakese oi asa na yin se ne ba ye na me se yin se ya ba uno se yin se na me se ya ben na uno se ya ba wo na se yo mate okay me no se ya mate ma bo mama ne na bo mama so ya wo ense e ba sa aba yin se ne ba sa yin se ne ba ye no
Didn't see ya. Ni se ne ba ya no. Oje ye. Me ka kire maame so, me ka kire maame. Ka se gumu nti sa ye. Me ka kire maame so oje nyi se no. So oje nyi se no na me ka kire maame se mama me nyi se no. E na me maame so se. Oje nyi se oje nyi se ne kura mpo maame wan kan kire maame me. Maame so ka kire mo se ombo ye kuro mi de se ne tie. So ombo bokoko na ye den. No nye de na hu tie tie. O se ka che me se kokko nya by force. O ka che me se kokko nya by force nti no wonye enko wachi bra wanim onsa wo voice of form. Naturally we need voice a wosro nti wa ma wanim ayente. No se kokko nya by force. Na me se kokko nya by force a. Na me ma se no ma no ba me ma ho. Oba ma ko obi se ma me se oba maame na obi sa maame se die nti na ye maame o ka che maame se die nti na twaso maame bua oba na maame ai pacho yo pacho tema na menene na te me wofa me kunu wofa ase no ete me wo ho me ye aduane bi no ono kuma ase no se oba ye adwuma ade no awura adwuma mu na onye adwuma nto oba na oye se wo ko pese wo de ne ho ko sua adwuma me ye se sa de won bua me na wo ko dwuma na amahwe no na osu yo eti na chese wo ye dwuma no boa me so ko dwuma me so me hwe no e ma no ko dwuma no wie wo wie ye no na oye se wo pese wo ko han store na wo ye tire no ho na me so yo na wo ko han store tetama na wo ko dwuma nyina na one boy ne hihye ho so me nim so ne hihye ho chai ba 9 years to wie dwuma na wo ko sate ne store ho na me hu se enyin se na apie na mbusa se wo no hwan nanyim na o se boy na ono ne wo ho no nanyim na mse fine ti ye hwe boy ni nim sa wamba ne we ya no de wo ye nti na me ka che se dwuma na wo ye no sa de wo niska bia nti wo pon no ho be sese a ma ye duan na ba ne ye duan si bia ba mo ti me de ba ho a na wo betena ho no wo ton na wo nya kakra kra na wo de twosusu ti e bedu ton ba wo na de wo pe no de bato ampa so ye sa na meduana mede mano no boy ne ba woni dwuma no wo ko omoko missing da nya de bia no wo ko eti oba osuma boy bi no obaje duane so me de bia no obaje duane no eti ansa edu tema oba wo no afedi a wo ka no ono an teto ne no so wan kan kire me se me kan na wentie eti wo ka no na me ka che akola bi wo me chance won fa ne ko me so me ko di me dwana aba afiri kuma ase aba na osu yo no de ne ko ye oda ho by 4 days wango na o me ye se o me ye no operation na so yo o mu frame na so sa de o mu ye na bibia me wo no me ntimi mba sisi ya nto o mu ye na o mu busa se boy na one ne anyim no wan na me frɛ boy ne ka kyerɛ no na so wono de wo risk nto wo pesca na so yo ete boy be 2 hours na o mu frame se o ma ye awie na me koye na o mu ye se o mu be yinu na ye yini dia aka bebem afedi aka sika ye reba kokko yinu no me frɛ boy ya boy say wo ba your friend is saying boni dia your friend kwame kwame sana wo de ba your friend kwame den patron din na menu am ma bra your friend is saying kwame den ni din na patron ni din na menim kwame no ankasa na wonim patron woni ne twempena ni nyina no ne din a wonim a ne kwame patron ba me to aso enti omu your friend na no say saade oni sika no ono ne kasa ai no frem say ma saade me susu sika na e wa ha me ye ya me de to no ko yi bra me na me su yo na me ko yi sika no na si 4.5 na me de ko e na o me je 4 million ti dia ka no ne de fa ka ne de be fi ye de be fi a papa e ba mam sika wa mam sika me so akola no wa ye me kunu wa fa so wa so me yie na me so me fa ne ti say me ye mba minti mi makom ye de endi akola yi na me ko di dwa ye aduane ye aduane de ma no ade e chen ye na me ba efra me say ma jessica 250 na me ko ye nkwan na me ji 250 na me de ye nkwan no ti me ye nkwan no wie ye na me sa ye aduane ma na ade e chen ye ne 3 days na o sa de 10 series ma me say me nje 10 series na me say na 10 series me de ye de ti o ho anu bre na boy no ba say ma o de me won kombo na me say de nkombo o se wo sre mi ha sisi adwuma mu nya enti wo de kakra ba me nso mu sa na me so wo de ba me de kakra ba soso me nim se adwuma na nya unya adwuma na o so yo afede enu anu no tensiris le ka church le ba enu anu no me so de adwuma na ye na nya ti me ye de hu anu na ma soa
na me de kochini me ba na me de ba ye nkwan na me de esin ho no oye sa na ono so ye duane man na be ma ni djuma no me bia me ka me ye mutu ana me wofuo na me twa ne mienu sei na wodi ba ko no de ba ko asi mpa na ase be ma ne ba nbra na ode ama no ti mo ho sa na sister bi ba se na ne na wo ba echi mi sa nipa owo ye wan hwew na wodi anu wa kaduane sa na enye no nko oduane na me ye ma o me de kosi bia ba ho no wo wo ye no me ma ga bi ton no sa ma ga ni yiduane ne ma boy no eti bra ga ni aduane na wo ton wa ye sika no me ton ye sika me ba hwa no no wayi no ade afas mu ase no sa de ama no eti mo sa na kola ne ka kire me se ma me de maka asam nim se de wo me ye ba ya wo fa me se wo ba no me ma wo mboka nti me de maka akire wo nam se aden wo si me se ni se na asibika nam se sa wo de nya abotre wo nya ndidi me twa no mata makola ne baba no na me ama ba pie so me ba pie so sa won kan kire se wo na obo mama ne na o si yo na ampa ebo 7 ya nam se me ko ba ko ya na me gina ayin Paul no se mu se akola na ba nam se Angelina ye duane ntem man kola na o mu tobi na o gina ho ambisa sa wo ba ye de 100 da o gina ho ko se kwam na se won ba duane mbre nam se yo sa na kola na kan ayampa nam se yo me twan me pese me du fie na me ba na didi ewie na we ni kuma ha no me kan won didi duane no eso wo ye tantantan ya ye ba kase me na me hwe no afi de me twan kakra bo ba ye 10 no na me du fie na me se sole no so nam sa de na o ye sa unim se wo ye ya kaka wentie wo ye wo fa wo yi wa obie ni ho woje wo na me se de wo be so me no me yi wo maka ya me ba na me kofa ba ya ka me nka se me nimu na me ye bre na me so de wo me tiri so eba na me ba ye duane na wudi wa na ojani woda wo mba hana na wo ma na akogye duane so mre tenten ya unyim nyi se ba ye bo so no nkono kakra na bo 10 months na wa woro wa gisa sasaska na wo ha ka de ne ba ye me kan ya na no se ma ye bona boy ya mba na me frɛ boy se bla kwame me fo se me ye mba enti ye kuro kolai ba ye no wenim kasa enti wo ya ne de enya eba ya pesika kakra bi na fa chen ripo na fa bla na ka chen na ne wo fa ne se obey na me ne tina ho enti me pese me ba ye ne ho ade enti me nyanyai enti jewei na hu se ma ye dai maba wan ye o se o ye kan no so obaba ya kan no se obaba afede o de wo ye na me kan no se sa de wontumi amba dia kola na batu ne din no so obaba sa afe ne 1 month e na o frɛ me se ma media kola ne din na mamba to no onye obi a fa ne to na de na won kan da se me fa kola ne to afe ne 1 month me fa kola ne to se se won na me de ne to akola yen so eyi ye nim de ye be ye kwa sori aba ana me yesi sa de ya sori pani bi wo ho me ne gire ye fine na me se me de ne beto no na me frɛ papa no na papa no ba se da bi boy no wa hane ye ma boy ne ba no busa sa adentina wo no oba fefefe awo kola kama won to ne din na afese na wo se won pe obi amfato woni papa ho wo se ne papa awu na obusa se nti woni wo papa nua ho wo se da bi yan yan sa anti papa no wanje ntum se akola no ye de na aton na me hwa ne sa na akola yi wo ha afre kola no nya be mfie mienu no me te se wo frɛ we se hey Joyce ba sene ko fo raba na me yesi abontene na me wodam na me hu se na wode ne koto dwa bofo se mpaacho bo na me ye no nyina afa cham na na e pacha we no wo pa boy ne na me pie na me se adenti na wo ba pa ne cho nipa wo ba fa wo eti wo hu ye wi me ma no won se wanim na one day na me ni wona me ba no ko boy no ho no won ne sa akoda no sa de nyi se badia me yi na ama on ka se ye mea eti me kasa me kan so na wonso ko na okobo na amane akoka che be no se ka maba na boy ne se enyame a ko ne yere ne baba nam so yodi wo ye me na me hwa no me na menim de ye me ntina me se wo ma ne mba no eti o ka se me na me kan ya maka ma je tum etu mi uto odi ne koto na se Joyce wa ha me adentina wo ba pa ne cho sana wo de no mani nyina wo ko ha dan wanye djuma no ejuma na wo pa wanya no no we ko ye no wanye djuma no asesa ne no na eyi ne no ma wo de yetire ne nyina wo no so wan ko ye wo yesi abontan pan so wo yi se efie ho no ko ye
na yɛkɔfa nɔɔma no nti yɛte hɔ saa kyɛ sɛ akwadaa no wɔnhwɛ no mea na mehwɛ akwadaa yi nam sɛ ase bi sisi a wote bɛrima yi gya hɔ yi mehu sɛ wɔfa bɛrima ɛbɛyɛ deɛ a yɛnnua baako bi wɔ akra saa deɛ ma menkye akwadaa no na kɔ hɔ wokɔ na bɛrima bi hu a ɔbɛyɛ dɛn wobɛsɔ mu na wodeɛ wɔwo baako pɛ akwadaa yi nso so wɔwɔ 4 years wodeɛ fa no ma me na megya nam sɛ wodeɛ kɔ wokɔ a boy no minim deɛ bɛkasa wɔde kakra ba ma de magye sika na mede ahwɛ no na mma no kɔ akra na ɔkɔ yi na ɔkɔ tɔn pɔpɔ adwuma yi nya kakra wɔde ba mefrɛ boy a ɔse maba wamba na so wamba baabi a mede wo bafa no ɛnyɛ ɔse o maba te weya ne yɛtena hɔ saa na akɔlɛ nso so wanya mfie nkono boso num akane nya 9 years ne yɛde ne kɔ school wani baabi a school no wɔ yakoda bia ye ti ya ida bia ye ne yɛpɛ ne yɛ ma ne kɔ international school kan yɛ side ne kɔ aban ya ka we ni ho da bia wɔ kɔ a wɔde 10 cedis ate no wɔde 10 cedis na ɛkɔ school fees ne for 2 million buso batɔ ne nyina we yɛ dwuma na wɔde sika na sende school mu hɔ ne yɛ tɔ kyɛ sɛ wɔ dwuma na wɔ yɛ boy na nhwɛ no me kan so obi ni hɔ ba boa me na mse saa na saa de mehu de mai ente bosom we wu ye ba ko na bosom nan mu wie ye no na me frɛ no so o ma wo de nya abotere me kase ma hwɛ adwase de anya betua me ka papa wo hwɛ ne pa wo kase wan kaya na wo boa na se kola no woni adwuma wonim kasa ente de ope bia o de ye no me mom de me nja me mom obetena ha wo toto papa wonim kasa enya na yi ente e kan no so o ma wo de fiare ye begipe ya mapɛ kakra no de aba enti sika ya bebusa ne sika ba ya wam afia wo discuss and ya 50 cedis no de yeah afi no abrɛ mu 50 cedis when no wo ho no obrɛ ne 100 cedis say won fan kɔtɔ akola ne tade 50 ana o kan say bosom ne so a wo discuss ne ba wo bɛpɛ kakra de ascendant te fiada no na o mu GP na friend say kwame wo ka say fiada o shabo o so o me kura me ni ho me kɔ ye kuro me papa ewu na me kɔ na so wa ha mi o na se wo pese me ye ode no wo kate phone na so yo me sa frɛ ne ka kyene sɛ obɛte me nka na ye ne me ka kyɛ mai onim kasa te da bia mu ho na metie te me pese me ka sam na me pese me de ne ba ne kasa ne nya me nim de o ya o te ba kasa na enam so de na ba ha se na wo kasa ye mu kra no wo pa kyɛ sɛ ababa wa Florence onye wo bampo me kunu wo faase enya me am yemba wo kunu wo faase ena na wo ne netie tu na wo de ne kosua etiye no wo ko tu ne tin sa de ne kosua ye sa bre no enya mfie be se sa mre no wo be 19 mo ho oh na omame no papa we na ne mama wo sirem wono na pace kan firi kuma se ba se wo pese wo kosua na di obahwa no ni ho na me yes sa de won betina me nchan na won kɔ adwuma na ye wo bisia so na ono so wo kɔ ne dwo so da bia nti oni abrante ne twempra kra de wo ehunu ho hwe wan fa na machia wo ye beba so bie mu na ye ne no aba beto ye nko batwehwe ne so na ya frɛ kwame obi a woni ebema anantia wo tu kotena ne fie wo si minim ne din edi a minim wa ne kwame hey are we serious in life kwame pe ene brema ne din a wonim no wayera na akɔ hwɛ na kira akɔ aseme hwɛ kwame ne maame ne papa kora wonim no wonim ne busuani wonim baabi a kwame fire wonim ne kuro mu wonim edwuma na no yɛ ne nyina no de hwɛ bɛɛ ma no na se wo kra wadwuma wo twa wodie no na wo wiawia ma ba ma no wo ko ma ye ma ne se eda ho be me na mamu ahewe meje so ma na pom te se nyam yadom ye da nyam ya se family mu Dr. Dawood akache be da semako de kan machia ya hwefo nyina na afi yetifo titiri woni a ehwe dwumadie mako oba Western North region se hwedwabo so rioso ne mpotem wonum se nyame nhyira pa one producer ene wabedwafo nyina in fact mo ma wonum positive impact e wo dwumadie mu nyame nhyira mo so wonum se jelso mako Dawood Ba Hospital said ye de kan e kano ye ba Ashanti region enche be 2 months nie na mako adanse no enro pani bi e ba ho ehwie se wa be say enra papa bi be ya ade bi o ha kire se woni e wo OPD wo nyina na wonu ma ye confused e bi a hospital day na e bi a 16th no ena papa na bai
na ɔbaa no diabetes ɔse for the past 15 years onya 45 years ɛna onya diabetes mfinhyia dunum sisi ɔwɔ 60 years mako ɔbaayɛ ɛna ɔbɛkyerɛ ne nsɛm mu enti doctor nso deɛ sɛdeɛ ɔba Dawuda Ba hospital nya adagye nya abokyerɛ no doctor nya time ma no owie no ma ne duru na papa ne ba enra no te sɛ obi OPD gate na no hyɛ aseɛ sɛ ɔyɛ dede na kyɛ sɛ okura ne paper bi a ɔsɛ ɔkɔyɛ test no 3 times ama doctor ka kyerɛ ne sɛ ne sugar level ne da normal 15 years diabetes mako papa no enra ohuni awonye ɔsɛ doctor ma brɛ mfinhyia dunum ma battles esikyiri yadeɛ mfinhyia dunum ɔsɛ doctor adeɛ debie no we free bra me nya diabetes me de bida enso nya sɛ ne ho nso so ɔbɛtɔ adi o onya ɔwɔ ne ho mako but yadeɛ nti abra ewia sɛ okra ne paper na wɔne ɛwɔ OPD ohwɛ hwɛ monhwɛ mfinhyia dunum o ɛne Dr. Dawuda nti diabetes ma free na mako one thing so ana papa na ka utumi sɛ hokra na ehia ne sɛ diabetes no sɛ be ma wonya esikyiri ade ne saa na esan week no won so yes a week in be ma na ɔka kyerɛ doctor sɛ doc esi ade du ahomache am hu sɛ me ya be ma apagya ɔsɛ edu ahomache hu sɛ apagya na sisi ade otumi sɛ wabɛka mema ku no na he is welcome he's always welcome wako enra na in fact energy obi a otie ye anasa ohwe bia no o diabetes ne bia akoma to yem o sikyire yade anamuja broso a o de yewo Kumase o de obesi Kumase ya Dawuda Ba hospital o si Kumase afa edwoso ka ofre edwoso ka kyire mate ne se obesi wo krapa abrosan na metro FM womu no kwan ne ho hwa eben Goi filling station no Goi filling station nchen ɛhɔ na sabrosan no metro FM krapa kwan no ɛhɔ na Dawuda Ba hospital wo anase ma ko obi wo hɔ a wa ma ne direction no san pe contact enti ma mini kan fa number ne ma obi a wo hia number no doctor number ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 say o diabetes anase mojabroso anase kyire yade a bomoden say obeba Dawuda Ba hospital because the etiane say unya diabetes na obenum nuro nkwa na nyina bra wo begyae no na ade na ekosoro na ohwe ade e friend say nkrampan mako nkrampan be si dua so a ebetwe dua no mu nsuo saa kopem se dua no bewu pa se yetwa nkrampan ni free so a edua ni nya ahoden saa na nipadua te se diabetes anase mojabroso no nya bia akoye se nkrampan abesi uso obekoso battle yade na se we nya dupa eno ana de obekọ asamado but said the enkrampan besi dua so yekum no Dawuda Ba hospital say diabetes no yamfa anwo de a se sikyire yade no yamfa anwo mojabroso yamfa anwo na se wo ba asase yesu na obenya yede a ene bra Dawuda Ba hospital ye be yefro ama said the enkrampan esidua so yifiro a edua ne yeyi no onso benye wa hoden because enu papa ne ba ye no mako na che ya ye wo nyina na enika enije enti wo esikyire yade ni bia sa wo ye be ma na sa oba wo de Dawuda Ba hospital e mema ne bebre oba na complain doctors say am be ma no menya diabetes na adwo awu ye say awu kojo to kra wo de bra oba abu abrichi be me ya ya ka homa miensa abom obi a ne be mawu Monday twem papa bi bai o say be 5 years ni mako ade na wu say and sorry kojo to ya mutu say man homesu mpo kakra mpo de anko no say but mako kra but oba na no Monday twem ade o de be che doctor na so eni because o say doctor si eni mo nyam ni mire no kwasem me wo de mesi me fie me yere etime ho but doctor edura na dwa me ni ahomka because oba no so sabi wo atenka enti se ne ma ba Dawuda Ba hospital na me be ma ewu wa ma na timi anya ahoden de a ene me nso ade a me de be hye wani monyam nie ma ko bebre nso wodwun so mu haw
obi a yɛahyɛ rubber yɛahyɛ catheter bra Dawuda Bar Hospital na wɔtwe mu yɛyi bɛyɛ sɛ mmiɛnsa okay because yɛhyɛ catheter na sɛ yɛhyɛ obi catheter ɛno nkyerɛ sɛ ɔntumi ɛndwonso but yɛteɛ ne sɛ dwonso de wa adwen no ɛma wo signal ne sɛ dwonso no de wa wokɔgyina hɔ ɛsɛ sɛ wotumi dwonso but sɛ obi nya problem ɛwɔ ne prostrate ne mu a obi wɔ hɔ a ne deɛ no dwonso ne ba wo hu mako ɔte hɔ anaasɛ ogyina wobɛhu ane sɛ sɛbe ne ho nyinaa no wadwonso wɔ saa hawe anaa wo papa akɔ saa te bie mu a yɛahyɛ ne catheter afa ne bra Dawuda Bar Hospital ɛwɔ adwo so krapa metro FM abro san mu akwan ne hɔ a wode ne ba yɛbɛma ne duro a wɔbɛnum aduro no kakra bi yɛbɛyi catheter no wɔdwonso no emu na ɛbɛdwonso ɛbra problem bi ani akyire afei nam yare nso wɔ so gonorrhea ne syphilis ɛdi nipa nya obi wɔ hɔ a wanya syphilis no wakɔ hospital ama yɛaka kyerɛ no basisi amene o kasa syphilis na ba bedru stage bi sɛ edru time bi kura obɛma no ɛsɔre a wonya weak erection utimi ɛne ɔbaa yɛsɛ yɛdi nkita ho wo sɛ obɛma no sɔre anadwo bebre ɛfra ne yɛ ka doctor manya syphilis me problem ne saa de obi timi ne ɔbaa hyia mba ɔkɔ ɔbaa ko eno ano no ɔbɛya anaasɛ obi de no kra ne nsa na gu ne bɛma no ho ama ne bɛma na fon aye kete a shrinke or sa problem now bad Dawuda Bar Hospital say yes syphilis and gonorrhea and ama sa how we are oba ye be treat am mo ne free a obede ho syphilis betimi amobi mako etimi mobi adwen mo ka no syphilis obi wo ha oti ta pai wo pa syphilis timi ma oti pai obi hwa ade ohun ne yie nani etimi mo ani fra e wo how bebre oba bi ne be ma tena mfie bebre awo ma one na ware ama problem obɛkɔmu no ɔba bi wɔ hɔ a mako one ne kunu hye mu a na nsuo na sen aba because syphilis mo ano etimi ekɔsɛe awode na no ma awode na no yɛ den enti one bɛma no ehye mu a nsuo no kɔ a entimi nkɔ sɛdeɛ ebetimi afɔm ɔba Dawuda Bar Hospital na wɔ saa hawi a ɛyɛ awo ho problem anase enam yare syphilis ne gonorrhea oni problem bia stomach ulcer nso na sa wo hwɛ yen ana baby a wo tie ye free bia no Dawuda Bar Hospital akwanya ne nie so betu anamo no aba ye tan yade ma ko ye tan nipa da bia tan yade ye tan nipa yes tan nipa ye kira kwan no wo adwo so krapa baby a wo hwɛ free bia no ye wadwo so krapa Metro FM abro sign mo kwan ne ho hwa je number yi ebra ye ko ye ma mo yade so eno nkyerɛ sɛ ma ko ye nsa yes yade no stroke kra na wo de hye bia nya we bubu agudam mu afa ne bra sorry, the 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ofra doctor no be dinkomo ya da hwefo nyina se nyame enhira papa Dawuda Bar Hospital ene de ne kire ye no yesa yade bia bi fa yade beso ye hwe na ye ma yade emfere ye twe ho aba ye ba yɛne maame ɛbɛto ayɛ nkɔmɔ twetwe no so pame jata na di mechi na me si da bi saa de we na ni ho me nsom saa da ye na me free dan 97.9 nti e wo ma na problem e bia yɛte no ka me kɔ na me twa bi yes na me na me kɔ kra papa o sa o hia me na o so abie ono de oni problem na oba obetena be ma ntia obefa be ma ne chi no ompe na wonu mansa na wonya basabasa dia oni problem na see you bla mi sere wo so oni problem maka ma mi scholar akire wadi atu na ekotena se na dia bla yi una o sponsor mi nsa ho ye bedidi ana wakoto aba na yatwa o na so no so twa aha o so oni ni nso woni di odi papa onum papa onum nsa papa o hia no so onum no so oni nsa ni enso edu baby na afa de obekọ baby beba no ana ni aye sign wa yes style na me si bla yi oni nsa no na ye den na nansa ne life is sense edu no onum no ngwa woni hye yes nti e wo ma ba de seminar me si unya mama akọfa me nyama nyina betena ne so eya wale anu no na afa de boy na o pe me man no ni yiri hia me o sin an ye na ye ma obenya wale papa weyo ni ko ba for dia wa sole de ma na ni kunu nso akoka kire ni kunu wudi sika ma o yire be challenges of for wa sole de mpa ye na ya pa ma o oba onka da obetwa bi no
na wa bɔ nipa ne din aka sɛ nti na asɛm esise mi ngya no nti na asɛm esise mi nyɛ ose na madam funu kura se wodi sika kɔsɛe wɔ asɔle dɛm ana wɔbɔ challenge wɔ hɔ am si ananya me adwuma nso ma yɛ bɔne sɛ me nyɛ bɔne o me bɔ afɔdeɛ no mo na me bɔ afɔdeɛ no wɔ adwuma nso kɔ so nti ma jiwe ni mo no mo yɛ sasabo nsam no si a on deɛ on pesa ansɛm na me wo mpɛ deɛ uti asɛm ama ne nka woyɛ me na wo ka me mɛdi nipa natem na me hye abela na me si blanti wodi wama me nsupa no me na ma ma obi anom a na ɛyɛ wo ya abɛka kyerɛ me na bia me mpɛ bi ma onanom na men di matem wo awale na me ntimi ngi ne sika ndi na awale no metena no so ade akɔ owum ɔsi na me si wodi ɛyɛ twa so dia ma fa plan no anye yie ntimi nkɔ wo mo yire no mo nya ni papa yan jindi no nya bi da me gine sika le se adi na me dwane a wo ma wo kwase wo ma me busu antimi nye on me no si an wo dia ya Felicia na me si yo mate ba me baby a wo na okotoba nsana some of society ba na wa friend Felicia me to dia mbla on ba onim madam ka me si daddy wo dia wo ba to drink bi ablem yo de obeto bia meje oba e bia dining lemon se den oto e bi wa 5-3 na odi aba anu bi o me dia madika me madam fufu anu am si e Peter wan ka se wunni nsa no e na de wunni bi mpesa mema ene am nso ma aja ene nanko amento nzamba fi bi usu kwa walimia mpesa da achi udi bedi matem se mi ekwadusani first word I did matem no so you come so egusada wutie no mame ne me mame enkasa kakra na fe yenko ama saponso obapa tasiye emame enti ebra wo hu se wo ofa bai enyin no na wonnim be ma no kra na woni na enyin no enti brebe na wodi hu be ma no nyinse ne pie ya ka ya be se bo somunsun na me hu se nyinse no on na nyim no nti wode to na nim no be ma ne di asem no kan o se ojitu mu se eyo no a but no ohwe no a kwapem se bia wo de wo ya na tese wonyim no nyina no oteme nchan ti ho odidi wo mo ho mbre no okoda nti ade se wo man hwe menjindi one be ma na antena da ono enumbre na ya okoda wo no ho na be ma no woni yire de no woni yire wo hwehwe mu se no woni yire no woni yire wo ho wo bia no wotere no woni yire wo ho na ohan dan ya na ono aka no ohan dan okay enti wo wonche na no wotia kwapem so wode wo ye ba se bia be ma ne ba fie be kan se oh e bia ma me hunu se wo ho ena me be me mpren ete enti ji wei ni wei de wa anye bida en wa ma Florence sisika so wo fa nkoye bibia ma Florence ameka nche se bia ma say na be ma kwa me e de ama me fa nko hospital me fa nko toto me ho niema me fa nko ye sei eno so Florence anka bibi sa nche wo da pato won ka hwe nchira mi ti wa na hwe na akopim so wo ye hospital bill why the coach ya hospital bill no an susu sika na yi o mo ye no press Joyce no tu susu 4 million na ye 4.5 no mo ye no press o mo so o ba je 4 million enti 4 million no mo je ye ti ye yi no ba ya me hwe na me busa me ba ne se ne sika na me yi ma na ye yi no ba ye be ma na wo tua o so wo ntua be sinde wo ntua be ma na onim akra no onim no eya wo ba behwe no tema no wo ho ne wo hu ho no na akra na nya sai ho na kola ne wo be mfie 9 esi akra no wo sai 9 years bo so be ma na sa be mfie 9 be mfie numunie no akra ne hu no papa biem ya no wo twom o say me papa na twom no na che so ne mu na wo area kola ni ko baby wo ka kire ne say wo ka kire me na se me de me be pani say am Noah wo papa ni wo se hwe enye me papa no me papa wo bankra to wonim ne papa pa wo be ma na wo akola na wo yese obi na e ka kire wo o ye be ma pa twan ni school a wo ko ni bibia wo ye bia be ma ni nim ho be ma ni new school a wo ko me friend na me school fees wo so wo de baba wo so mba so wan fa mba monim ni fi amon ko ho ye ko ho me ma one ni wo fa ko one ni wo fa ni hatem ma one ni wo fa ko ho enumbre bi na ne no ma bi wo ho na wo ko so wo koyi wo ko e kura na o se ni cylinder wo ehunu ya se no ni na tie ne da na ne ma ko bu be na tema na o ye etire no wo ba wo no wo ti no ma ni nyina ko ne dan na na wo bi sianse no enti wo firi ho no na odi bi ko ye
nti wokɔ ne silver ba ko wahu ne cylinder a wode ye yi ni na wahu na one no wofa ne sa bae eti na che se akola no wo momia na mebre ehwe akola no na nsa ye ne sa kaka ye ni wokoda ayi dwaben ba 1 week ka wo boy ni nyina no ne sika na da bia me di kwane aba ko ni nyina akola no be ko school obodidi eye mia na wo be pepepe de wo pepepe wujidi kasa kwa woni mu kasa na wo kasa no taa na wotie na be ma ne ye na nsa kura ka chem se ma me de me tira ho me chake be ma na me hwe na wo ye me sa no oso okoboko otoduro se wo banum ewu na so e mpacho emba fa asam bia ma hyem wutie unum wi owu a wobako na wo de asama aba oso me wo wu akola no behwe no enti se de mo hwehwa ne se bema kwame e behwe ne ba no de me hwehwa ne ko ni din kura wanto davi wanto kola ne din wan ya ne hwe ka wo boy ni nyina no wan fa sisi ase kola no eyila oba na msesa de ya mama wa ko fa Roberts no oton chese ne san wonti mi fan ye adwuma bia so sisi e woni ska bia wo de ye adwuma ne sa we wo boka pe 30 wo de pie wo baba wo behu we no ka ye be twakora no wo de ye yaro ka wo boy ya na ne ya free be man se wo mbahwe wa ma so wo ayi wo ayi ha ya ye wo empame no no so buankra ha ye okay ya behwe obeye na sade because ebra wo kwakofa no na wonu so okosku wonu na wo baba akopɛ nti adan na wonu sa kwa me sa wo ba foforo bi wo ba bia na wonu na ka ba me ba na ka say wonu ne wo ho ne wote say wo ba wo ne kurom wo ye bunu ni o say wonu obi so wo ho so ye oba okay ama mommy fame frabren sayen yo yantinsi adwama so ne enkopa ne papa nto ne ye hyase no ahomka hit patch ewo ekrom kumasi he ya de akoma efe wo ba ha no ma wo benya bia to na fe wo de akoto ya no asem eya no say ye ukoto dwa wusisi wachi bremo anase ni paduam na wote ya ka ne say abosomi aso ba bi kwa fichire pa na sade na yasi esi wino no wo de ene say obepa ahomka hit patch ya wa ne fata so we no wo mo de herbs ahyem kakadro na face cinnamon ene oils ahodo ni nyina bi ewom eno nti wai na de taswa heat ne be bon kakra bretie bi na ya no nyina asietu e de free dipaduanum na new tafofo amute ya mofuma ni chem ewa Cab Royal Pharmacy, GB Lifeline, Willikins Pharmacy, Chris Pharmacy, Old Tafo enso eya wafa Kisi Chemicals, Encrine Pharma George Pharmacy, Palace Pharmacy, Jukat Pharmacy, Tribe of Judah Herbal Center, Takrade Ebuakwa Pharmacy, AA Mensa Pharmacy, Cabmore Chemist, Kendix Pharmacy, and Afesha Neck Pharmacy, Knock Chemist, the Honina Daubenya B atom 0559 991 149 0559-991-149 0599-991-149 wo frepe ahomka hit patch won ebejo so papa na wo so wanya bia to na de to ya no asikuma se yabra Akoma FM ye fie ha na wonsa enka de ma menkan for tap send emfa enkyere ye nuano ma mo wa ma no ne say ye UK Europe ana say USA and Canada mo pesa mo mani sika edebre adehia won ewo Ghana dia enne ekwani adehia nyina efa so send sika won emre ho eye tap send enwa ene so benya app ni bi ewo phone so bretia bi na odofo na wo Ghana ha say no na den sa aka ni sika eno ti bomoden sa obe download the tap send na app no ewo phone so na ni gisamba ewo mo ne se wo use promo code Akoma FM1 ene wo send ya na won ma cha €5 ana se dollars ne so $10 na bibia koye e de amount eno ti chane so se odofo bi wo Ghana ha na pesika de amane no dia enne kwantia bi abefa so na wo mre ho no eye tap send 3p garlic mixture enso wadwama so ya mansa enka de na enoma enkoye enfama na moje training limited eseben kancho se herbal doctors no amobie bi herbal centers no ya momra training na wo mode gu akwam eye nansa na wo mode hihye so edi training no edi abam eno nti no a doctor for no afei na moba adwuma ne mo ene mo amuo mo dada no monhwe hunu se na de machines no a ene nkrofo edi dwuma wo ne agigi di ni nyina da de abo mo no eye machines akese a wo
wa mo de hwehwe yade akira kwan e de bibiduro no etu asem eno ti moje se bre nansa wa mo fantete opa na machines no a yade ye adwuma e wo herbal centers ahodo no so bra na abaje ho nimde na training no e ba so June bosumi ya ne de to so enum edwada e bayi e benada wukuada nansa na wa mo de training no ahyehye so da biara da won be hyase anopa no nkono e de akopem awia no mienum na ahya ne so se training ni nyina e kwa na wie ye pa abodi nkrata won be sa e de amawo a eno ye advanced medical certificate etimi aboa e ma wo so mo etimi ayedu registration e 550 Ghana cedis. Na training no eba so e Kumasi South Suntreso Tiens Ever Youth Center baby a ARS asafo no e wono a enchenwa e na won training no wo e de hyehyehye 0208 207623 0208 207623 Ruby Biscuits abadwama so Ruby Biscuits abadwama so Ruby Biscuits aha medie nie ha medie nie and na de no de ba say de tie bia beka bia he aha sani abo ho dawru enti wey eye biscuit a wa dwama so no kwase mienu na mesaka bia na say de mesi awie fidie no mami enye ize kura kodru fia na dwusei na anya de ho tin fifire bi na we nu hwie edi gu prate so na wonya awradia ade de we dodom eda papa bomade ana wonsanka de Ruby Biscuit M4 Foods Limited ena de aba adwama so ede papa emu odru nya drink bi ka ho agyae kwase ayo sisi anu amen na we no sa obeye program bi na wo paniema bi dia service so won snacks bi dia serve dia ene abomodin ase Ruby no benya bie so hono na chese watimi ade acheche se ye ayie parties anase nkwada ni kosuku anopa no a wo pack ne lunch pack no anase lunch box no a na Ruby Biscuit no na de bia hyem nkwada ni je ho panifo ni je ho ese kire no enoso eye kama pa eno ti aba ni se dia mesere wada mo amoye stores na fe so kura supermarket mu ntu na tufo bom na monto ma de hye enye bintom 0266 83 0003 0266 83 0003 ofrepe M4 Foods Limited wa mo na de Ruby Biscuit abadwama so wa no mo ejo so na home sweet cereal legume mix enso ye Tom Brown we no wa mo de wheat afra wa mo de rice afra na soya beans anopa ya me ka me de di nam se maka cho sa me de ade na banko ada gisam ka behwe ansa ne aba ho dawuro eye kama pa we no de sigya so a enchare bresesie na bene etu so kama ne de no so eda nso esigya so kro no a ni hwa ne ye kama pa ho de ne wo mu ne do so enkwada ne je ho panifo de je ho eno ntia anopa ye so de career woman fo ne ye pentama konwuma so a ye mfa home sweet cereal legume mix ensigya so sesie na breni a serve ye kunonom ene e mano no obi adi bikama na ya boya furuma ne ekwa enwumadie esom poku trading na dum pampa so edum PZK wa bua kwa ofeso tano so na tonsu ye benya bi ato 0246 697358 0246 697358 na grofa herbal tonic eso so wa dwama so de ene abomodin ase na nsen wa ya na wotnase a na wo na mo edudu ayetitriti wo kwa na so wontimi na ade achen alarm ne bebo wa se ya hojo wontimi sode wa koma adu hwim wa ba bi wo ho no wo no awanyin saye wo no awantwa abra bosumi nsie ne wo kwa afikyire hadwene papa ma wo sanka grofa herbal tonic ebebo apa ma afikyikuro mo hawde nyina da aswa no ede ama wei eyadura wo no mo a ebebo wa ya dia fe na wotiesie infections ahodo esia no vitamins na fe so kura no minerals no ahyemu ma eboa ma nipadua no enyini fine 0244 596 532 0244 596 532 Caresic Ventures Edinu Papa Abedwama so Zahara Mixture and Fei Zahara G capsules ye carbon ba ko ye topa ye ba ko ye nsuom e de sa o memene topa ye no a nsuom no a ye mixture no a e na de be mene topa ye no ye ba na himfi ho nkoyi a wadro no carbon ne no nom be ma no so sansa na egu be ma no ho no bomade ane no bi eboa etu na mu yade egu no syphilis any candida ase na asaso aboa e ma immune system no etumi ejane na so we ye be ma na me mayon bedi mu watimi agina so beya eye Zahara man capsules be ma bia emubo bia mienu anopa ne anwumro de wie ya memene gusom na mema yo no etimi enimu afa hindi heba mesa eno so malaria do tata hepa typhoid and diabetes etuasem 0246 34 83 34 0246 34 83
34 na ye free Zahara ho na ye kwadia na kyerɛ sɛ Richmond Herbal Center kuafo nko ne samna ɛno na bɛboa ye na ye radio ani ada hɔ nipa akɔkɔ yusu nipa tuntum eyusu empo nipadua no ɛti nipadua no ani ɛma ne ye kama ensawa ɛna fe so kura na ɛhwewe ne pimples ahodoɔ ne nyina no ebeto ase wei nso so ayɛ nko a akuafo nko no ɛboa etu yɛ wɔ asisi yade ne ade nyina efri nipaduam akuafo samna no so we yɛ ba na fibroid hawa ɛno asa wudwade wie prefa ka nsuo fasrasra wa yase ɛba na ne fibroid no ama wo so atimi ade ho brai na afo ni kyɛmo ɛwa Akoma FM ye fi ha yɛ bisa akuafo nko ne samna na gyeodie 0249186845 0249186845 That's Papa Amasapon and I would say in Canada Akoma 87.9 FM na yeguso kancho se baby I will be ano ebi a won so o problem ni bi o how ni bi bomodiana efa wasem ebedan ye wa Akoma 87.9 FM said ye tie bi ano ye betu ho anamo na ya hwe na ya ka edi ama ye nka sam no kwakwa ye nka ne trasa na ye ntena se ye nsere wo ho nkeka ye enkyere ye adwene wo ho nemom ye hwe se betu ho anamo edi ama nti wukunu bi woyire bi said ye si discuss your baby a wudu sika hwe no oba no na disappoint oba maybe na disappoint wa onso problem a wo bi ano wukunu awu abusuafo je agapade no de afri won nsem ene ho niema onso betumi de wasem aba wo de wasem ekodan sofo bi opa wo sofo no se agesem ne wada anakra se Roman father bi ayo nya do bi obi ayo nya konfo bi malam bi obi ayo nya do bi a obetumi adwane abeto aye emisese de tie bia no ye betu ho anamo de amount wo ba na se wo form kwane na wo pe direction na wa free producer e was 02039335582 02039335882 02039335882 and I say 055-260-1529 055-260-1529 055-260-1529 ofreno what's a papa producer me wo problem pese me deba obachira wo kwan no na won so otumi ediaba ye betu ho anamo ni nsi ebenya o ha no anop mesimre Pastor Julius Akwaba mam Josu yana Akwaba bi evangelist mu Akwaba bi yo messages ne de ne audio ne de hia ehwiegu ani se ehwiegu na lady bi de ode baaye na o se ma ebi atumi o o se bi ato no o se se ben ma bi na ehwe no so won pe no Allah oyiwa etu be kasa o se ben ma bi na ehwe no se se won pe no ompeno nso wo hwe asem no se na tia elia what is it na da free do ompena ntempa no but on se mfa so a wo nya ntini di eno na afutu no ye de ma no afutu se wudi mako na hyehye wo afutu no ye de ma no enchine ni nti ono sisika no on pia huka o binti yo ase di twan jo enti yankwai kyina se de tie bia no ye be to aso na yenhwe ye nua ba ya wo betra hai mfi aduasa achi so kasampo we na we ya de fa be ma nkoye kura we ya de fa be ma enti wase be ma no woni natena no ni dia wani mu aye fe no kwame esi akra na nya mfie nkono ene ya kire na so kwame mfie no oma maami oni ne tie ono na afa ne sane ba ono hwa ababa we esan hwe abofra nya ne yam bampo anya ne ba so ono na age wo mo hwe kwame ti asisi ya odidi da ma ya chetie for me chia madam yanko ba ko Pastor Joycelyn na Pastor Amos for Cape Coast ma ya besre kwame I think say that is the best way. On say me man be brave or me nim e be our take advantage of ye nua by situation because about kasakra went me there sabio o ya de na nya o de na o kan akire o de na o de yo ntimi de fa be na bia na wa take advantage of or buy in the city Bema no cry na de no a enye no no oba no ankasa ese pacho ne ma me kasa ono nya ya oba no bunko to jo ka janse na o se pa na chewa de na de na o wa isi nti yam se wa hu se sabio ase wajimi on se oba de oni be mate na ene ma bi ono kwa ye nkwasi ade na sabio ono be pa na o se pa o hu se ene sister wo mre
in terms of we take advantage of say but you best requirement me dey be am come say the best investment a obetimi aye bebo a oda che ye wo ma to hwe o ma yie pa ma aye so pa so aye danara nkola no so da che o mu hia mu mpom be kai o nti mesere kwa me say bebia kwa me wo biara say sister no o mra wonya na agwakoda o de ya say maami wa maami bre sebi o no so wa abusuan o sebi nka sika o boka o sebi o bayi hu ko betimi de aye adefo frank beboa no aduane a woton krampa onya bi ade hwe o bayi de ma wo no na sister ya sa be wiewia no de abro no wa sa ba be di enti ade amodi ya maami aduane e dia ma wo no ba kan kwa se woni oni no na wo yesa kwame ade na wo yesa kwame ade na wo yesa ye kase wote ye nka kwame wote ye ne kwame togbe mesreo bede de bia meka me gidie ba ko abede tv asense nyame obo osoro bo asase no otua nipa so ka o babo se wo se ayreto ewo me ho enti boni de wunya ya ya akatua so nyame na de ma se nipa kwa kase wonya ohwe akwa se onim kasa ontimi nya ohwe odo ba akoma fam yi me se ye nyina ye kwa kasa kwa me fa ho kodi nyame de principles boni be kum monefo enti wan kasa boni na wodie no e bedu achi 2 wa akola na wa won sisi akonya 7 years onhwa akola no 9 years onhwa akola no na 9 years ne ze wonyiri ane sawo ma sa akola yi the next 5 years wa yi nipa mu ya sebi ne homfa so ewiase ebepe bi na wow eye oba no se obi na homfa so bia mesra kwa ma bi obi a omomode mra na odi at least kakra bi ode bebe bia no mami ote wo se woni bi kura make akaka de bebe kwa mesom sa afa de wo 10 cities bae enwa no adna wo yesa me man no me ni duabo ni wachi esanse wo de nipa ba wiase bua no nya ba bi nyina no ankasa me papa na aboa me na manya ba bi a magina na o mu odin eno ye tia se obadum wa kasa me papa o na di mewu amama ntimi amobra e ba sa be yinhira de ama ma me da se na ne tia me sofo reverend Kwame Oforiatta Mako ene na metike mu ameba na meme bi tike ni se die ema no wo ye ya na ye de waduru Mako ho wo ye den ene ye de wuduru ba bi ye de se ye ha wo ye den ganje se mudi amantwi aka ne ti ye de wo ba se na de ma no won sho ba na ye de waduru boni awudi se ye ba na watu nua no mfo no mo so wuragum ene ye momode ne nhwe enkola no na ye ya anko na ye ni akoto ya topa ene o ye de nkola na ye de aba na kanua no enye tietietia na nsu no kuri weyi ye kura ye te ye beka ye di yatem wu nse wu jimi sem na wo ye no wo se ma ye nka kwa enti no betina ba bia di yatem se wo hwunyansa ko hunu se oba ha mu da ho enti oba we mepe mekwa ko butu so pa na mani ha se boko wa chi denden na we sane de agum pakam oh uwia no we na chi denden se dia se da dia susu wa no dun se na wo hobi na kwa na da ye na obi kura ha wo se ba sa kura na nim tantan kura wo kura na obu afu na nim tantan obu afu wo hwe na nim na se de nim ziye so chopiri obi wo na wo se sugu na nim ya obi se no hu ba na ozu be kubio from no de se dia da wa sa ba dan kwasi ada ewiase ba kura ni abam bi sey oh enso yese kwaka no o ma ye nka na won hwe de sese wo ye na wonye oh oba na ye we nyina ma wa adwene mu nyina esane wo na evangelist ka wo se sa de we ete wa adwene mu sey fita kan bone wo adwene mu kura na mu biebie akede be bie mu a na wasa boa wo ma ene ye be fra wo dada bu ye be fra wo dada enkede be biem na sese wo ye obeye wontumi nka sayin obeye wote se mole di obabu zani bia obeye oti hey obeka ne sa iti wo ba we di be biem na wo hia
kakra wo benya bia wo de mana obesom na wo de ama wo ba no na wo de bia ye de adidi oba aduane ye de ma no se onfa nie no na wo de akwa kosi babu esi wo ma na wo baba abedi obi adom no wase afa na wo de esi wo na wo de ama wo sa ba we ye bu ne kwase a sa ba we ye dwane gya no edin woni mu wa de kwame sese kura baby ane no koda ye maami ya dem ene hwa na wo ba mu na de na ba be hye wei wo ma wo ba wei besu ade na mo yes ade we enti kwa me ye wo baby wadwane akote no wa na wonimu wo na ni brafie sese kwa me wo ba ehwehwe wo oba wo ne wo ye ehwehwe wo mesra wo ewiase de wo bedua no eno na wo betwa enti kwa me bra na be hwa abofra be ma ne kakra no mfa ni di na inshira no eni wachi na nyesa yese ya no menko an edi wachi eti kwa me wate asemu ya yeke wate emu waso enua enwu bra ne bra behwa akola no na inshira eni wachi nyame inshira pa mame birthday kese pa yenua ba o ma news ewo dachen hema just to happy shira wati awon fedua papa shira pa ma dachen ye fe ze birthday ne bedin wa amen so ye dachen hema wo dachen ye fe amen ni panyina mpu radio radio amen shira she's so sweet and oh my god dachen hema let you sutie but dachen hema shift kwa na dwo no say me tiansa na mada dachi nyame nshira very lovely nyame nshira sa na yenua be ma kwadwa pia the friend tola wo abu akwa menhia utie dindindin na woda tola nyame nshira wati tola next time utwa photo ayasre birthday photo yasre gentleman when the birthday nyame nshira birthday picture ora di nshira abu akwa menhia dachi be bia beto party ne yemra na yemra me ninji mame yanka nkyere kwa me se onyai atete yenya ne hwani ohun nyansa ko bi oba hem awrodros edi na to be ade ihe pa nkofo timi ko dura hoko mama de akoba nyina ne se oye wieye no ena ne ye kan sisi wo hu se obai otama ne ben na namfofo besire so for meme bitisa e kan no awoko no ti se anajo the suom na toilet account na mu kurom o toilet ni wasi ye kwan Jesus mama wo kwa wo mu sie nipa na wo wunya kwa wie na pepa na se hina na mu ho ma do bedu fie rika wo be sa pepa na kwa me suban ayi wo ni ewie no wo je kwa kwa fa so beba o na wo dress ye ho na ba mi ayo sie me ndai wo kwa ka chem na no se me chia wo je kwa kwa fa so be fie enti kwame mama bi suba no afedu ohun se me kwa dia ba na makofa to me se da into ma ne me no ma ne kasa ye me yakra ne so wonya aduane e dia ma ne so onni no onim so oni be ma bi na wo no de si wo wo beti kwame se wutimi yi wani anya betua wo ka ye nka no kronche ade bi no be na sa so be dan wani be hwege no kakra bi kwa na de manwa we wa wọ́n ti sẹ́ baako yà wọ́n obi abọ́ kásẹ̀ nù wọ́n akọ wọ́n mu wọ́n obi abọ́ akọ̀ṣẹ́ akọ wọ́n jẹ́ ahe kwame 20 30 wọ́n bẹ́ yẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ bẹ́tọ̀ ẹ̀dùn ẹ̀nàmọ́ ẹ̀dùn o nti dàtí kwame bẹ́tù yẹn kyerẹ́ bẹ́ẹ̀ bí akásẹ̀ ọ̀wọ́ ba. na de o di ọ̀dẹ̀ amu odi a ọba na ọmọ nisika sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ nti kwame yẹ kàn wọ abusuafo kuro nu a wunim kuro mu ọfọ nso nim mọ̀tì mo nka nkyerẹ́ kwame sẹ́ akoma mu nsẹ́m fọ́ sí ìhìyà no omra me hwe ne ba no na onhwe na kwala ne nje na brabom kakra no papa nyame insha papa ha eya Akoma 87.9 F Akoma mu nsem dwumade no na wotie no sa wo pensem papa etia nsem a etufo nsem a beboa amu atumi atutu anamo yi a na eye hase ya na wo se wode o radio no wo TV no so eto Facebook no YouTube no open petia eya Akoma mu nsem Akoma 87.9 FM abapa kunedo Maa Akos aba family mu piwa akache medase ewie mo bibia aha e de ba piwak natural I de 3p garlic mixture e de abedwa so ewie busase na umpo no emu te say
na yɛwɔda bia yɛ no hyia sei edi apɔmuden ho enkomo ɛne nso ebre no so simedu ntam ɛne ne wɔ edi saa enkomo na ɛne nkomo yɛ ne wɔ edi ne Maa Akos pressure na ɛba na no ɔden papa kyerɛ sɛ onse obi hɔ no ɔtɔ 3p garlic mixture na sɛ ɔnom a deɛ aduro ne yɛ ma no kyerɛ sɛ ɔse wanom aduro no so wohwɛ 3p a kyerɛ sɛ ɛyɛ ne bi busasa da aduro no biribi wɔ mu ana kyerɛ sɛ ɛyɛ nyame nsa no adwuma ɛyɛ adwuma enti ɔmo se sɛ mbɛkasa sɛ wie na mekɔ a na ɔmo frɛ doctor ɛwɔ phone so a na ɔmo aka kyerɛ doctor sɛ doc yɛ kasa record yɛ ni o ne bɔ kyerɛ amanfoɔ ma amanfoɔ hunu sɛ 3p garlic mixture sɛ Ghana ha yɛnyɛ aduro paa enti ɔmo ha doctor saa sɛ yɛ ama radios ne TV so a ɔmo hu deɛ yɛpɛse yɛkyerɛ ɛwɔ se yɛ bɔ ma amanfoɔ hunu sɛ aduro no ɔmo tɔ anom bi na aboa wɔ mo wɔn sɛ Maa Akos bi hɔ no hyɛ da kɔ studio na ɔne amanfoɔ ahyehyɛ ho ne record ama wɔn bɔ na yɛnya customers piwak natural de yɛnte saa yɛde nyame na yɛ adwuma enti yɛntwa ntoro emetum futuro nwani na emom obi fra ɔsɛ record me ne bɔ na enipa enti number ne enti ne yɛnkomo na be tietietie na yɛhwɛ adanse a amanfo di fedre ho yɛ number no ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai sɛ aduro no ɛyɛ 3p garlic mixture na ade a wose ne pa so hye ne nso ne sɛ Maa Akos obo no wose me nom hospital nro na metumi anom 3p ana ane obetumi anom sɛ wo nom hospital nro a yɛnka sɛ jai 3p ne nom ana sɛ wo nom 3p a yɛnka sɛ aduro a doctor de wato so jai nom da bi yɛde yɛnye adwuma saa na emom de atie ne sɛ wo doctor enro ana hospital nro egu hɔ no mo a de obeye nie sɛ 3p garlic mixture ɛna abɛnom no anopa a ayɛ ahwɛ time de sɛ wonom ne bɛyɛ anopa no nwɔtwe a na wonya aduane bi di wie a 15 minutes wotumi nom hospital nuro no anaasɛ hospital nuro na abɛdi kan anom a wonom wie a pɛ aduane bi di ɛdi si mɛdu no mu a na wanom 3p garlic mixture ɛhaw bia ɛne ho na obi a ɔse ne honam taa tutu no obi a wapɔ ene wapɔ so eta ye woya oda na dwo na emfifre tew na oho hyehyew asade yete makobi asra ho na asammo bi ne nanenam ho menopause etumi ye wo saa ema oho tumi hyehyew ema asammo bi ne nam ho nketenkete enso do nsa fa ho a aboa bia eni ho sanso ena se obi wo ho no mo a ne to asintri no etwe no na abeso na nantu je se ontumi kramfa ne nan no ensi fom obi hyempaboa na nemu ayetofo a che se we ne ho hwia enye yi obi nso se ehwo na ne nsama no emu twi ne se wi asade bibi atwe afri ne nsa mu no che se entri no emu atwetwe no obi se ehwo no na koma na ebo ne kinkinkim etimi ma na ni sokura ebri no anadwo oda ontumi enna obi a wako hospital ama doctor aka cha se o pressure ana diabetes oba wuntwa abra enso medicines no emma eba na ade chi a emma ana eba 3 days 2 days na etwa obi a wafu aye kutu srade etumi wafu aye kese obi a waye kese amana broso ene edura mede abrewo no edura me ne wo ka ho asem eye 3p garlic mixture na wo de agye number no ne yenkotie adanse a amanfo adi afa edure ho ebra wo frɛ yen se yen record wo mo na yemmo emani pa hu se 3p garlic mixture no eye aduro pa wo Ghana ha obowura pharmacy shop ene herbal center bi ma obenya bi ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaisa eduro no to a ewo tuom ehwewa ebo enti aya afasi wo ne tintimu na wosomu nso yie sna be ya emfiri wonsem emo yenti adansedi a amanfo edi efa 3p garlic mixture edru ne ho Miami de medin de nyako adego nyako meka se fi abeka meka se 5 months ni na me wo hwa me hunu se me humi ensi so yie asamida me nsumi nda na makoma ebo me makọ hospital aba still na adie no eguso ana ye me no we na me tell mo ye announcement me dey yi to we na like mo ye we about 3p na me say ni me try no so bi afaja me koto ye me no mo ye
me no for the first day no dey me hu hwe second day ti third day no me wo ho asin hu se me ntimi mu bibi ni na me ntimi mani so me tim ade no me ntimi peja me timpo ye ma me friend doctor na ka chere me say oh me friend number na gu we no ho ka chere me say oh man no maduro ni bi na I think say na ye me no so chere me say de me nyanto base na aduro no na ya we bia wo ho e kotwe no eyi de eba nso eja nso mi nyanto base na o ka semento aso na me no eja me so me hwe de na ye me na me de na me timi mu sa de na say you stroke o say ye de na pese chimi mi but me nyina mu nshi kan kanya me say me course we di akwankyere no ne nyo kire me me ado me ne me timi ye tie me tumi ye bibia makoma na ebo me no me ti bibia nya me na that trade fee garlic mixture no so me ne so no me nya ma ya we sama me so me ni je we me peye ma me da me tumi da na bra for ma na ka se ato na me ka se me to edu ni bi ne bi ho nkomo che me na me to ba ko na me na se peja pa na nya sam kitwa ame me mo ma sai bi du family mi sa ka se chere me ho se ye ma ha me ni pe bi na bi pi wo so sa me no ba ko na se me na se na a ye na ta tai no me na ni na start na mo ti me kwa na se me so se e na se mo and no one new year, I would say, I do no, check on the cotton, you can. And no me, you toss me, you know, the 9 flat, till you toss me and San Crana, Matiano, then 9 months about could I flatter, my trip party said, it's my fire normal. The young in our fat check. It may grand show me to do them today, not any power, ye agree. The machine, of course. Ama menya nkwa no kwa goni ya gro papa mano sa garlic no ni bebre yo kra na ya ne ni aduane emu odu me no ya na me yam ya so ye ne de me di kakra bi na me no wadro na se de do ni si ya adwuma no asem konye di kra me ni hia mo pa na obodawura so mo ya mo ma omo and now, na so more problem, you know. I can't say Akoma ya any and no. No master, Pastor name come. The boy who names herself that AP Garrett. A year juma in den sa. Na me so mo ma baso. Ese nya mi sira mo wate. Na me bless ye juma yi. Na me ma me ka sie ko pinse be ka sie. Bra ene say last week. Week ni Friday ni a week. Na me ti wo ni ele se me tiri me fani na ese de ejuju no na ge bia me titi na to tie me ge da me titi e wo so wa ye dress to adwuma da na manu yira nya manu je debre no se sara na de na won ko to 3p en checking we na ma ko so ayi Onia TV Akoma FM ya no ye Donald bet ba ase bi me se mi to no da me yese me ko tam ko du ko na me wesi enti me ya na be si enya mi ko children na me no me bla isanka na me bi se adun manu 2 bottles me tin so na me to ni ma na me ti na nti o me na nti pa na me fa na wo so me si isanka na me din na me nya du make sie ko tin se be mo mo sa mo sa no na me dia dance so amamu wate ene akwa mi fi drobu me na mi kwa yi ma fe di modu no dance enti adanse die ne de kwa na eko 3p garlic mixture medofo o Kumasi a obenya 3p garlic mixture ato ewo Kolenak Heba Dani Heba ena Kriske Heba hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho Momoni Away Enterprise ewo wa yene cathedral no ene di hwene mom Little George ewo Tema Community 5 ena enkran so do ni kire okanhia Kings Walk Kosam ene Angel Heba ewo ho ena Ekus Pharmacy ewo Ashaman Kaisa Edrono eye 3p garlic mixture your number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 Ghana ha bebia obo wura bebia ton ebibidro eni bebia ye herbal center ai se obo no wanka herbal center wo hu enabro fosam na doso
ɛna yɛn nso so agya yɛkatwi yɛn nso yɛ deɛ baabi yɛtɔ bibiduro bia ɛne pharmacy shop wode ɔkɔ a wo se wo pɛ 3p garlic mixture wɔn nso ɛwɔ efiri sanko rekosi aboom mede bɛba Maa Akos bi kɔ ansotɔ ɛnya asɛm ketewa enti na meka so mo nhwɛw ɛwɔ onua tv na mba bɛka sa afa aduro no ho enti ka kyɛ mo sɛ mede bɛba hɔ enti ɔmo nya abotre papa kai sɛ aduro no ɛyɛ 3p pebitɔ na bɛboa da sɛ na nyame boa no bɛsɛ hyia nyame ensha papa menua ba konadu ɛna wɔte ne nka no de yɛkɔ piwak natural kache hyɛ no nsoma me sɛ Josie fashion awie na dawro menti na meti ha meyɛ program yɛ a menya kwatere kwai Josie na mama tade kama awie mede ahyɛ enti sɛ yɛ ɔfɛ na wo pɛ bi anasɛ wo sɛ me hyɛ bi akua hyɛ bi wo so bi hyɛ bi na yɛ ɔfɛ wo hwɛ bɛfata wo a ɛmu obi ampam ma wo saa ɛyɛ ama Josie fashion empam emfama sɛ bɛyɛ wontu sika mu Kumase bom so ɛna ɔwɔ ɔne meet me the sports ɛna di hwɛ ne mu wedding engagement na wɔ baabi a wokɔ bi ama Jo mpa wo nneɛma emfama Fred Josephine ɛwɔ 0243 433 465 0243 465 Samsung she's and some me rig area me de ashe me rig die enye me tin ma bo rig na shame ye she's and san no ye brace de wo pe bia she's beye na fe ye de abro papa bridge baby a wo bia no wo de place order na yenye fa and send wo wo Kumase Sports Stadium and Unity Oil na di hwe ne mo frɛ she's was 0249 155 776 0249 155 776 osime pema ko wig ne bi obeye bi ede ama Mommy, yo, where the wada mama mefa birthday wish way entwemutau. Happy birthday, Nkoma Prince Kwakuba PKB or Asante Achim Agogo Adansia FM. And then your media feedback account fee when until one casa me abema Sami Tuga. SCMO happy birthday was Renyampa at the amount. Afe yako a drama shona ye kure mame come for encho say Edjumakubi from Mobile Outfitters Ghana. One abe PMO ewo Kumasi heya anyway my Ghana mo one baba boy pa my phones tablets, laptops, cameras, iWatches, any gadgets. I would want to everyone na pie and phones be on money screen. No, everyone a pie na kwaso kosiesi and ebono krano. Echa phone nankasa. Enoti and a Mobile Outfitters Ghana. Ese one maba and they one more fusion cyber. A clear coat original pa. One more foul phone and him na one more the affect the swano. Ete phone if rabrosanso na shi from say guy krano abasa for dear. And I'm say one more share I bibia kama afeso kura one our phone covers and as a cases ahodwa F na ne bo eda from enunti samwa mutu covers etontono ya mama dia efa moni enchirem wono makache na amukoto bi ewa bomremom afe stickers ahodwa say your phones no tablet and as say eniema bebre na apesa wo yo ewa phones ne ho a enosofo ni chiremom ewa Mobile Outfitters wono akache Kumasi City Mall wono eben Shoprite no enchen ho a ewa sokwa ahia eti ya fre operations manager was 0548 65 8718 0548 65 8718 social media hono de ha ba bia befa bia no Mobile Outfitters Ghana bomodia ne di won mache na hwe wo nwumadi ahodo no ebi Bell Park as a woman no just perfect one more at the toilet rolls, kitchen towels, and a face so packet tissues bebre and about a drama so na one more toilet roll oh a gentle and smooth to say yakwa washroom on one be swap with the CC come they are soft but not weak, strong but not hard bibia a perfect come with the CC what him sampa ekoye afa Bell Park kitchen towel and on the DC jade ho ya dining table no so no and one hwe ya ne ateni dia pepa ne kama na we no nya dia wote pepa ya na woto atwe ni bia wotimi sa de nu nsuom no wachin na wasan ede udwuma kama pa na packet tissue no so ya de tue botom ye persimon na ya nam krom sa na fifire enwunu ye ne no ase yi bie na ya de pepa eno ti abomode na onsa enka de atufo no so wasemo frese se ya nam sa de ne Ghana for efom tonom wo so to bi na eton 0551 144400 0551 144400 Afeni what scientific clinic and diagnostic services bomodia na de TV no so adansie nie scientific crowd ama pesa no den we ya bemo
Remember na send doctor ni mo message was just adia sakran so so ntwe ma adia nchi o. Was doctor we di adia sanso no we ka fra ma me fan send o. Me yira no won fie bebre no. Me ba ho ni sese me yire nyem. Wow. Yeah. Mr. and Mrs. Oh yes. Wow. Now also the bia me so make doctor ni mo asemu a me say me just say me akasa me di ne ho dance because near obey me pa ya na won some one ya di amano pa ho ena me kire ne so wonko eni gina wow say abosumi enum okonsi wow nti doctor ni modie enya obo adwuma nti we dey hwe TV no so Facebook no so ena da so e bomode a na so ko ne ko pa dance die ni bi na nya nwanwa ena me say research a wo mo ye die wo mo ye research papa doctor di mo wa bene pa wa ne researchers kukudam eso na edi dwuma eno ti ya die eno na ya resa awo no kra dey simple job kra ye ketekete kra e dey ma won ya dey ahodo ka hom say ye ovarian cyst any fibroid diabetes cancer cases no and affair with liver any kidney no e ho aba ha no wo de abomade fa ko ni what scientific clinic and diagnostic services na doctor nhwe na won siesie o kama e ho no kwa lab ne scan no machines no so go kama eno ti ade hia mo won kran ye ene kwa me nkroma circle Fotorama baby agwa station e won one NS chemist ene di anim hwem 0244 087687 0244 087687 eneya wo sabre ameka say Dr. Nangasa ewon kran eno ti bomodin akwo kwa na wafra number na kumase so ayato nsumo na ko junction wani adanse rural bank no ena edi enhwe nana ye bi si ya bra na kache enam say we ye bra modi amesraw entna ho sa kwa bomodin na kope bambom wo mu bambo na ye bi si bra ne chene bagibi eye ebusuamo no me yesi generational cases mo bu fie de he yesi wo ba sa wo awunya wade ena obi hawa wo awanya sika anyintum entra wona anyintum kura abomaden na fo ni chem e wona na ye bi enche wo be wade be wo be ye adwuma nya sika e ma wo so wasesa abrabon mu kura e wabusuanum afen so kura no say ye akwanto ho asem e na ye odadwene yade kwada na wo de wajapade nyina wo de akosia wo waji sika e kon yade na ye bi si fabra de kura mu obia no wo be hwa ni pakoro ne sa ama wo so watimi ade ho aguna samai na ye bi junction wa e na besie 0243 134535 0243 134535 awonka hit patch no ya pebia na fatu ya ono asena ni padua no etumi ende ne ho na mo amu kokofo dua no Ernest Chemist Chris Pharma Mikado Pharmacy after that pharmacy Begoro Pharmacy Drug Right Pharmacy Owusko B Pharmacy Limited McDowell Pharmacy Limited Max Hope Pharmacy Limited Medicasa Pharmacy Limited Ashama Ekus Pharmacy Create Pharmacy enkokonso ya na do anyachem ewo Ma Mercy Information Center Osino Kwampam Pharmacy Kumasi Akoma FM ye fie he ya brai na so bajo de plaster no ye de tare ni paduam da bia ya wo na ye de etuase 0599 991 149 0599 991 149 Health Alert Clinic enso ewo also do tatahwe entomfom also no edi fie dodo say bomoden na fa ko Health Alert enam sa fra said he abasobode na duro bia nka dem wo mo na giye say wo man Ghana baby tu also ya dia se pa last stop kwa emabiem ye fa na Health Alert Clinic wo mo de herba ena fe organic product no ena kabom edi tu ya dia ase na nya wo sanko a ya dia bebre won adrom eye gono syphilis anasa wo dia no eye bad cholesterol ena di nipadua nya eye typhoid anasa prostate insensem bomade fa ko ya dia ne dia doso ye kania mo de dia enkase won madro anasa wo munya ya dia na no adro wo dia bomade a na fa wani chiremo ewo Madina kaso apokuya se ashamai ene takra the Health Alert ebe show ama nipadua no ade ne ho 0242 518865 0242 518865 if labor pad obata wo be guy awo no akiri nyame hwe wa swundwe mu apade ade besiesie ho no ya hwe hu no se obeto if labor pad eguma hodo mienu eye if plus na if normal ni nyina no eye kama eno te mu a moye mother care na motonton pade ahodo no
next will be back now. You pad in the man and now and yan fortua and I'm saying Nadia will be a jet to say Eve labor pad and noir and a midwife of what is one a pair a bonnet that from Adam Motom who this yes why you say how what to be a show and you and what you come say about 0550 000990 0550 000990 Alaska Star Enterprise and so ever more bedsheet come now with the associate with the more baby hotels no any restaurants near the adini na so and ya na mudu mani achempa na mse one stickers papa any wallpapers papa and I want eto home afa blunt curtains original curtains bar TV strips light epoxy chemicals waterproof chemicals and stickers ni na da Alaska etuntombi wamani amane de doso pa eti abomani akọ na wamu wane de he wallpaper de fe colors designs one makra ye di free Germany Canada Spain USA France Italy Denmark and Sweden niema pa ni bo eda from eno tiatufo amofo ani chem e wo Mrs Anoche Plaza Prudential Bank in Chenwa Kumasi Adum nyasa so dia ene free number we say ya na enu onom ento komodie no ehom 0268 419 596 0268 419 596 Quick Credit Investment afiwe wanye duma ene awudanta wasrema eye wankasa wasemwa enam se ne de he yentra mo bi mo yedwetire eno an se wafre Quick Credit won be ma besia eho dwo na ensi hon ewo from ebre tenten enom de be ma won wan kakran di hu ne nu atwa nu an no utwa wie kura timisaje biem na de ahye wadwuma num eti wadwuma ne egu wupesika ede ahyem anasa fei ena wupedwetire ede abia adwuma aba adwuma yefo ne boso ne adwuma yefo mo pesika ede asoto emergency se national anase bibi biada wo pesika dia yo bia Quick Credit say ya frem 0302 200390 0302 200390 ofre number ipe one number je so abobosia na so watimi e dia shorte o haw enoti mommy na cha se haya ene nkomoni nyina da ye di esie nyame so papa masapon de ye call edwaso na yakoje enepa de efri hono ha yakoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumade no a na waso egusada abiabrei wonso wutie ebie no na yakan sem bebre yakan de etrendi social media na misu ejuma ana yenua ba Lawrence ya one kwame akọwọ na kwame yi na niama akra no emfie nkono yetwe ho abeba yebekwa ahoma so I've got bell back and I won't let go. Ebusiafo, me didi na Nama McBrown. Adebia mi yebia, mi shishempe papa no. Ma shishemu ye kwanyushane na msi Jesus mekaye. Wamisha na aba. Ababa eda mikomo bayi mekaye. Na sasa mweni. So mfano mwagini sana. Majai wa Yesu di. Onye ejuma biye. Meta na onye ejuma na bi. No onye ejuma na menene trance nseme kasa no onye ejuma de bi ye na menene trance na me onye ejuma bi ye na onye ejuma bi ye na ejuma ni nya na menene ko onye ejuma mo no onye ejuma bi ye na me ba ya me sa ba fie menene trana nseme menene trana na oye ben menene trana no onye ejuma bi ye na me ye me shop no na me ye na kakra nseme ne kakra na me ne kakra na me maame na etie so maame so no so ye ne duane so ye ne duane maame ye duane na makobua me pon a ebe we 10 men 9 na me pon a na makodua maame duane kwakwa ho na ye so no ni duane be ye nseme ton duane ne ba nseme ko ton duane ba no oba so oba no se one de ne ho nya na so ho nya se nyina ya boa ya ho na oba na ma ye de na ma yi duane na ama no de akọ ma yi duane na ama no de akọ nseme ne tana na se afa na nyi se ne ba ye asakese oi asa na nyi se ne ba ye na me se nyi se ya ba ono se nyi se na me se ya be na ono se ya ba wo na se yo mate okay me no se ya mate ma bo mama ne na bo mama so ya wo nse e ba sa aba nyi se ne ba sa nyi se ne ba ye no de ni se ne ba ye no oje ye me ka se mama so kaso gumu ntisa ye me ka se mama so oje nyi se so oje nyi se na me ka se mama se mama me nyi se na me mama so se oje nyi se ne kura mpo mama wan kan tire mama me so ka tire mo se ombo
0322498036 0322498037 edian ena won so owoka edefa ensem ya edi etwago yi eho within the baby afrefre I promise you. Okay, be me na yanko abinci dia ya ji wasu ne ma ku da biya ma fo nyina na e mana tem na ne ta ya ti oba bia nya akokro anytime so oba wunya time ma oba na wo kokro ma wolu oba bia ne be ma na mo pese seka no kran kan ni se be ma no mo tuom no ne ko ni ti dan so ene niwa oba ni to be me odi tie odi ne ko a esa won ti ni ubo ne mo ye me ma no so no man fi e ka na yi te e ma no ma ji kana na kan te ka ko ti jo ye ne ka na sa ti ono ye hana na mo na kwa ti ti ne mo me ka ti ni nya be ma ne se yo wanyim be no na wo na 9 years ye ti ka wo di ko ni 200 things no so wanche na marendia yakopon atasude ne kafa me enshapa ne echi abinchi maji atum yenso yaje matum pa moda yakoma so within the baby afefe. Hello. Yeah, within the baby afefe. Maa Akos. Yes. Mbacho. Wala. Mi pese mi di ma sendi ba ho. Na dia na mi sabe kamo. So ye wo kuma say askra we pese do wa semba TV no enim numbers go so free na ye ma direction no. Within baby afefe. Hello. Within baby afefe. Maa Akos Cambodian soldier ni alias me pen fa ko. Mo do ba mo fa ko je fa la so pa mami. Ni ma no na mi ti o mu. Wala ma ka sa pa mo mo ti e ti se mi cho oba se wo ko na school and fan wa ta na o gbo na o gbo ko wu ha wu pa mo ta ya ni ti di ku wa yo ko be ja uka ma ni se ko me ka dishwas ba to so ko akapa mo mo ti e ti ma no ki ni bo wo ba ta mu be se mu ndani ni ba adia wo mi ba buru ka se wa mo wo so ma o ni aju na ma ni da wani ji ti e ko wa ta no mo be ba wo ti be tentam you get some seconds to be but who am I to young man, yes, I can help with that. The combined club about it. And so, who my own I say, if you say, no, what I mean, I say, one day you find them what after the original one. And so, I thought, who Mama, which I will move that down. Also, yeah, one thing I think about me, make up them, man, about you, sir, no more timber. Who the daddy left, man. I go baby, one of the one of the two. Who be a brother of the two. You do one of the brothers I should work out. Mama, we go see. Bye bye. Me and Sharp, Papa, we didn't baby a faith. The mommy, bed, mommy, the word. I have been for us. So I did mommy at two. I mean, papa, yes, I was been. Yes, I was a baby. Yeah, can a man put the Mamencia prophet where you are in but that money, man, I am clear for answer. You can see a trouble be cheerful. Because then you are catching a bam away for our bar, should be. Wow, wọ́n ní bó ti ní wákọ̀ ẹ̀ǹkọ̀tọ́ ni ọkọ̀ àwọn ìpínlẹ̀ ní nẹ̀tì ní nǹkan ọ̀pá ahọ́ ká máa ní mú èyí tó wákẹ́tì àti ètò mu ó lè ṣe àwọn ìpínlẹ̀ ìpínlẹ̀ ń yẹ àmì ìpínlẹ̀ sẹ́bi ebi àwọn lè ba náà wọ́n tó kọ̀ṣẹ́ nu ẹ̀yẹ fáìn báyọ̀ ṣẹ́ mi fẹ́ mìíràn ayé ẹ̀dùnmá gbogbo ní ẹ̀dùnmá yẹn kò sí òbí bá ẹ̀ǹkà tó wọ́n ṣẹ́ náà bẹ̀ wálé nu ọba níbi àwọn ohun àlè because àtà ó di ìsísílẹ̀ ní brẹ́ẹ̀nì ẹ̀fín nù èdè ó bẹ́ kíláàsì ti ọ̀nà ọbẹ̀ yẹ kàmá sẹ́nu náà fẹ́ẹ́fẹ́ yẹn yasẹ bi ẹni sẹ yẹ wu a yẹ mma na yẹ nhwẹ wọ mu ẹnu na yẹ yasẹ bi etom sẹbi obi ntie nkunu a wọ́n ti wọ́n hwẹ ne ba no ẹnu na no wadi bọ ne ne yẹ sẹ sẹbi obi diẹ no ẹwọ hɔ no na yẹ sẹ wọ́n kɔhwẹ no sẹ na wale o mami
yes sir one allo e bia de mama dwuma na ye kese eti aye mtu na e ma ne ko se ye hwe ba ne ye hwe eyire e se ye nwale no ye sew ye hwe mpra ma ne mboro aho de so yes sir ibi nya broken heart wa ko twi ya bi butu na ye se ni pa ko ya best morning money na me dwuma nya me ensha papa ene wona mama fa de twa to e din baby afrefre mommy the pastor had been for you. The pastor mommy ayawa ba ko de poko mi kase fra to mark and papa oba azeya atenzi mark ma blanche no no ha eke ma de onko o yan papa de mo eneye wona woda nti ofo djuma die mi go o se chika ya no se yan papa mo mo happy birthday kase pa nani awoya na ya eyo je obi akoto pa bema ato awo akwa na be wiase emfie ko 9 years go onsha akwa umman tikwa na de tore ne beti de na wuma wo ye bekoso e beti de na nyuma na wo ye bekoso e meme bi no mabu kuye meme na eti he ma no ani nyuma pe obu bi ni ma ti too much ye befre wo ye bema fulise wa ho bo anso anko wo so wo di akwa ne ba wiase wo ho kwan se wo hwa akwa won hwe na wo medi fo chedeba na wo ye bema nso a enhwempra ani mpra nya adwuma ba ko mom enhwempra wo warre dia wo kwan so hwa no enhwempra medase kwa jeni ede no etwa to ebusia pani abnest obeto aso Akoma Sports Insurance pepe little team ne nyina ye yiredi ya krado e de ama ya boabo ansam no ano ye behwie gu ho e de ama de wo pana bi pepepe e na ye de ebre wo se Akoma Sports no you afidi enfri ha mane na ha ya awaba ye de beka ho hye